oya na ye na homti wo mokwaji sika na wonu anya bia na down for maame amani bi ana mesumi wo kuma se me ye aduma na me sika na ma ye stew na ma to mu any sugar ne gele ne ntade ne pan na mama na beje sa atam na me odu na me obi na ye ba na mama na beje ana edidi musa ti sa atam me ba sa atam na aba na wo hefa de wo kan nyina oba na wo kuro be so no wo ye kuro mu ha asante achemo aduma san okay ho na no na no me one me bla mo na next se o se ne papa pamo no e ba na wo fa mo into o pamo na ma ne ba ye na me ja ne ho na o papa na obema ni ska 5 cd me so ni busu ni bibia wo hia me bla mo na ne PTA kura no so okofle na onko me so me bla na odi ma chi frem ka kire me se ya flo mu PT o wo fo mu kura na me wo fa ase na kopi obi fon e de afle nti ono na eje afo badwuma besene ko na okwa ni ese o mu t-shirt ni ade 45 cd na 20 cd ne hene bottom nti no me so me metu ya 25 cd aka nti sa atam kura na minisi nti t-shirt se me ba no we nya bi wo JSS wona na wo gina no ndabia na wo bi kura na wie no odu omu gini no a man skirt nti no was wo kwa with the top white ana necessary t-shirt no wanya bi wo nto busu ma no ana omo ye exams kula printing fee kula wo ntuanti be 1 month ni kula ka kire me se ma se wo koye kurum na miniska elipa me wo school mo na wo tua me printing fee ma me no o kwa metal blade na wo de akoma ma me na me komisi you na madam me pa cho de enti a me twa me nya fe na me be kan se mo ne tenten me twa me se mo ya asemu enti de waka nyina akora bisa wa akire bisa wa ena aka tem senya afi na abeka ne tenti de waka nyina e o de to aso me ni ja ya akora no wa CCS mia na bibia mafa se akora no wanya 16 years hwe ni school ni mu ye ase wo hia bibia wunya na wo tete no ade no no so akwa no onimu ade nti me ye ma hwe se wo onimu ade me for so ananka wotimi wie JSS ne ma me kora adwuma kora nanka me de natum eso na mi ni ho na na hwe ni nkoye ni school no enti mi anwie nti ojai wo class mpacho ojira JSS wan ho na ojai wan ko biem mpacho nti last 2 years Christmas ana maami bi na me nene te wa nwoma woduo mo odi aprade ho enti ni adidi kura wie na yehu se obi ba ye pagya eti se na me se na ma ko so ahe ano se mani nkenti me ba mo ha se enti wo ba atade ba ko pe na na ehye no de bento wo ba ye na ade eche na maami ne no se abena abaya waduru se ya wu ni ho papa no so hwe na hwe ya ma ko fa nyin sa be kan wa brabo nti ene ma me ma ne lolo fe no nko fa ne ne ma e mara na ni ni na ntena na mse ante wa kan amate ana ma meba that is last year Christmas mon ko dane na mon dase ti wo pe no de na ko mu krom ho se si abetwele we ade wa ba wan chinchira ho wa ba wan chinchira ho ena kwabana sare nso we chechiman okay ena can I say so mo yemi nsa tola ne nso we to question okay ti say ye wi asare de ye wi kwaku betwele nso de afa eto aso e ana tola de ye da na ushi atola na ma wo for man na metem mina na ho enti mi bo mama owo second one no I was say betwele mehwe ne bey kwabra sare mehwe ne bey wo di akoda ne bey kumase ufure kurase bey kumase na ye chinchira na mma mi be pa mi pa kumase okay and papa mi pa kumase me ma me hwe me kama na akwan na promise na tara eti ne fu be ti me ma mi ho and petuna Jimmy number and kwa na me think me quite a tema of a ne phone and them hoping on person name on name die try wo akoda no otoso mienu no dia wo say kwabena sare emergency ba no obehwe ne ba owo no no wudi 4 months ena man be fa free inchira edo ba kumase I tana me we na watchina
Me maame ba na obefa wo bai na wo tola de na akra na di bosome nan Basa. okay enti bosome nan na tola de ne phone be see charge e wo maame dem ho Bata. na ye dey Come me call and cosiri, come me call and cosiri, asem TV and cosiri, and you bring and cosiri. Jisakuma dance your na yet me diatina order. Jisakuma dance your na yet me diatina order. Akuma ejura, akuma ejura, me eba me be tumponura. Akuma ejura, akuma ejura, akuma ejura, me eba me be tumponura. Oh, I thought that was Akoma FM 87.9. Miss Afuna, the soft ladies, me in full so the gentlemen. In baby, now no zinzin. I can cry now, walk at 30. Uncle Bob say, the mob sound zero. Your baby, you saw on page my Akwa can now. I don't know. The man worrying rubbers and worry. Ghana de Shemaima Kumasema Asante Mai Yamamunyina ha Emma Mwakwaba Edeba Akoma 87.9 FM so wa Asante Mantem Kropon Kumasimo ya Bademu ewo Kumase asokwa Yani Kumasi City Mono ena eshe enimo na yedamu so ewo Facebook Live eye Akoma 87.9 YouTube so yabwa demu ho eno nso ya Akoma 87.9 subscribe ewo YouTube ho Facebook dia daroma obe comment obe like na wa share ama foforo so enya bi a share wo kwa TikTok nso a yedamu ho no so eno so no eye Akoma 879 FM Akoma 879 FM na won so watimi adi achire na bibia ye bia no etimi akonkan ti follow yan e wo TikTok nso na ye ne wo enhwimom ene eye benada September boss me de to so edunso wa fimpino ene aduonu enaimu enenne ne senti yesi asafo awrade asedanka wudin aye ye nkan ena ase enka we sanse eye wadom ene ope ena me yehu enne dai se de yehu ne se awiai yetia techeremada abodwe mogedi afrisane na yetiefuo mapa wa hyiromo nso no wo mo ho eye na mo age akonwa etie ye hweyen wo onua TV so na awiai mi ametina dwumadie mu kosi se no miensa ebebo midin Akua Ofosuhemaa Boateng mese ya frem Awuraa na meje wo so metina mu e de ama me sister pani Beatrice Piogabra anti bi baby obi anyame nka ne ho na omoa no e wo de wo ye nyina emo na ene ye nsa ebre ye nchale ho kra ansa na ye behye dwumadie ni nyina ase no ye hwe ya pamoden ho nsam ansa na yatoa so doctor ayakra do wa ha ye kwa ne nchen na ye ne no atwetwe okay ansa na doctor beba no pegi ma ha Awuraa meje wo so ete sei Awurade gu so hweyen ye da Yesu ase ahofa ne de oh da bia sa wo ti kokoim na meti elom de bia mesuesu kakra ana uza ai ngo na mesuesu yawo o ye sure o da bi mama e kono do shine na na munti no medi wana mamu kakra Meda se ebusiafo pegi na motene nka no wono de da ne da nyina wo so na just we regular panelist e wo akoma mu nsem dwumadie no so na da bia de eche dwada kosifia da motene nka e wo dwumadie eso na ansa na doctor beba no yenhwe eniema kakra ansa na doctor abema ya pomuden ho nsem no enchiremu ama yenso yetimi abo ye ho ban efri nyarewa hodo nyina e ho de senti pegi hyase na mendi wachi Awuraa ma memfa wo nkọ quick credit asoye enesisi ade from bills microcredit me se enkoka wasem enchire wo bi na ode asrew anase enkobo obi punum na wo mbo wa mane ewie no ka se oh wanka ne ntem fa wasen nyina ekoda bills microcredit
enka ne tete ne from quick credit fa wasem koda omo se fa sika semu bia bosia dodo bia wo pe bia no wo de ko maso ya omo betumi aboa empo se wo account anase wo ni account misi sika no dodo bia wo pe bia no okọ omo aso ya omo betumi aboa hyene nso se enhyehyɛ kakra bi ene wo honom okọ na wotimi ka wonsem ye na eto maso mu a sika dodo bia wo pe no omo betumi ede ama wo omam hu ahwehwɛ bebi a omo aso ye bia wo na fa wasem ekokoda wo mo era Yemfantu asodia na Akoma healthy child fair nyankropon ya aduma pegu ni se nyame ya aduma eyamemende di anim ya 21st September 2024 Akoma FM de yese Ghana fo nyina moda Akoma so ye dwene mo ho so na ne senti ne yese ye hwapomuden wonsem wonsem pempi no se omanfo organize health screening na ya na ye mpanyimfo nko a obia ni ho a wa ye health screening na wa ye nkora de gise ye nko ah ye de se ye seti pace no for others to follow sure enti ya no Ode ya na ode asem ti yesi nyankropon ya adom a on the 21st anapa na nwotwe fa oba ne hia yen e wo Prempa Assembly Hall na yendi dwumason emfa emom ni nyina ne se ye health screening e de amankoda no ne senti ya to din se Akoma healthy child fair ye ne Pediatric Society of Ghana Ashanti branch e na afi konfa no chia ban ya sabia adokotafo apabe no maredale mu e wo nkoda ahwemu e ne anu mo ehia e di sa dwumadie na nyankropon ya adom na do mo ba Juma pinia na bekoso check up pinia na bekoso de di nkan general health check up dental na just ye behwe omose ye behwe omani ye behwe omhunim ye behwe omuminim ENT no na just bibia so atimi akoso psychiatric examination obi wa man beni so hye papa woji akra ba bi enje wo yes was hey ohiri kosia na ohiri akoka eni so hye basa mesrew ebi wo ho ana ye yare ne senti ne yesebra na ya no nyina yemom adokotafo ne ka ho na mo enye sa examinations we nyina emfa emaye nutritional assessment dia wasa akoda ne didi ani se wodie di odi ebeboa no ne nyina ebe chechew ama ne so akoyie ye be san so mo magjo mani o mbe di agura ko he ba ye nyina bi Bansi Castle be so face painting and afa train ride ne nyina ye be ye bi ewo ho ne senti fa aba ne bra na ye ka ne se bi atifio ye mo ahyew ye nye hwe eye free yenje one cedi mpo ewo bra ye nkra ne screen no e de amomo ye de ye so de Akoma so nti ye ade a ye nyina ye ho ebetimi aha ye ne senti fa ne bra de hia so de ne beba eye memende di anim ya na ye nso ya to ye bo ase ama no anya ne chefa ewo dwumadie no emu na adwuma ye ya na se dwumadie ye bedie yi enwuma pinu na aso ya sen kemefu aso ya sen Unicham Ghana Group producers of lax omonso aso ya sen Live Long Nutrition and Diet Clinic for Asoyasin, St. Ben Jewelry, Mater Dei Hospital, Aspi Pharmaceuticals, Omon the day hematosi blood tonic, Abe Jamaiso, Afe Cherished Blossoms International School, no ewa trede, Ben White House, Fabane Ko, Nano Swan Kwajinim, Diania Disia, Emu Mapa ewo ho. We mo na aso yasen na pese won so be so yasen anasa wo penchire mu sonku biara e wo dwumadie mu empo pese obeto ade eda no e wo ho no mu a akonya wo ho e de mount frem panyimfo e wo 0209 119090 0209 119090 Odofo mi hu yanka eni edro baabia enye emane enyansa ansa na waba be kasa asem no enu nti na digital herba omakofa abibidro nwanwaso bi ede abadwamanso mese se eye wo nase anase wo nsa no eye utitiriti obeda sori na ayese de ya bro wo oba wubu nsa na yate nka ewo baabia o menses no emaye anase wo mpode nansa bia ubu nsa enye Emma wo enye anika enu nti kofa grofa nupa bi enonom mesesa wo beso na wo nam nyina yoboho wanum nyina ato agese wo kwakope ensa na bi a wo de akwakodidia ene kope grofa nupa bi enom na ensiesie wo wede no se ensansa anasa nsisiwa ama honam no ani aye prekesa pe grofa nupa bi enom kumase ha omowo amakom wo betumi afrom 0244 596532 0244596532 Shanun so se grow fine roi ye koko ye we mamu ha na omode ye ewrato aso mame mayemo manfo adwuma enye sanse ensa anya adwuma no twere ne se enidi woni adwuma ye nso a
wa hwe ya na bonsama bopa wo sola wi anopa wa afo kwa adwuma na de ode atade agu ko betwa kumase nyina hia obeba fie na kapre ena uboto na tese nante ye no a ena wo nante egu ye ne se anti pa adwuma ye na wonsonsa entimi enkwa no esan se wa anya ne saa ne ye kwa ne ye kraw ene ye bra ye kwa abo ye sere wensi oba yi ye ne mai ye ena me de chale wati bitu ampa cha me kwa adwuma ba mi hui wa hu de obefa ye se munu nko ana se bi yebusa wo ne se anti ene nei adwuma aba ede ama wo se wonso be ye na bibia timi akoye na ye pe 3D signage makers for ne ya pe metal fabricators print operators large format and afa general printing graphic designers munyina na ye pe mo monya adwuma mu experience 2 years and above mo na ye pe mo ene mo aye adwuma ebi aye ka ne say wani di adwuma ne ho woni experience bia ye se brane ye nkyerɛw ye ntetew ye ma wonimde ne sua hu no ewa adwuma yi emu ye bedu bibi ketu abi na wonso anya saa nimde no e de abo wo ho bra ensa ne adwuma de sabi ye mu ne kwasea ye 0247 013 561 frempanyfo normal angel so se empempi nu se obi entumi anko school enu ekira dani de nyina na obu no ho abomfia mindset travel and tour consult se menkan cho se waba ma obi bia se wo ya benjumani ana se wo nsa no dwuma bi te se electrician wo ya plumber ana se factory work bia omo se bro omo asoye Canada aben hyehyehye US so ombeje visa ma se mpo wo ya ochechie ni ana wo pese utu kwa kokosua adwuma and ye say ye France Holland Korea anase Japan oba omasoe ya omo betumi aboa na se nyame ya adom na se wonsaka visa no na wo akodonkua anase wo yiri bi na opese wo de ne kwa omo de visa no ebe cover ono so aka ho hotels anase ticketing de eye easy ma omo se bra omasoe ye na ebe ka wasem cho omo betumi aye ni nyina ama o best set affidavit ni nyina oba na no omo tena sisi nkonwa ne ese fata no ombe ya ma wotatahwe kumase ha omo wo airport runabout omo ben police station no ubetumi afro mo numbers so 0508 368975 and na say 0302 908398 3P garlic mixture yam papa mudima pamfan 3P work natural health services for akache wamo se yade bi atete wo no wamo aka ni nyina no aduro abomu dia ye 3P garlic mixture edro baako a ne ho nyalewa anase sanyalewa pi ewo maimu no eye baako penu ane 3P esan se eye garlic nua ne nuro ne atwe a ye mfrɛ mu ne dia ye sa aduro no eye tatahwe pebinom na emboa ebeboa immune system no na boost no afei high blood pressure ne nso be ye fi ho e dia ma wa tese o pressure no e wo ha na ekosoro desi ebo abomo ne de wa kopie ma yaresabia ne ade no ahwe yekura na woto na nanom e wo ensiedo wunya 3P garlic mixture menstrual pains waduro no eye sugar level no so e wo ha na ekosoro e wo ha na tese wo je ho ba bi anje a waduro nie wa ye kase emroso stroke enjojoy ade na aka wato asthma te hyewa ade na hawa pebi no mojo nso ntantem mo ni na ade pe 3P garlic mixture ni bi enom enya na wo man mu pharmacy chemical any herbal shops ahodo nyina mu kwada ni herbal misty herbal colinac herbal apidank herbal na dodo mu na so penchire mu bi ade afrepi work natural health services for that was 0248 928 824 and 0201 000 021 obebo mbodin aso ama wati bi awe na obekwa kwakwohwe na ebia eya atentenhuo me kasa na me pese me chese emema na mo sperms na ewo form no dodo bi a obepem oba no entimi emfa eba emmafie ena bema so se wo yiri ebebu a sebi na nya akohomabo dodo a ubo no ofie na emom empamu agro no so eka ho se oye 1 minute oye 2 minutes anase 3 seconds for na agozo herbal clinic se men kan cho se bra omo asoye sansem ni nyina eto ebetwa me se enam nsayare eyade bia yemmukura nenso so eha adwene pa emma dodo a omo ntimi nwo nyina eye enam nsayare a adokoro omo ache ne senti agozo herbal clinic se eye typhoid yare enam nsayare bia anase ojonso mpo na obemum hyehyew prostate nde kese aya koduru bia oba omaso ya omo betumi aboa kumase ha omo de chemso old insurance junction obetumi afrom 0553 417752 0553 417752
Accra so omo wo kwashiman ubetumi afrom 0241750282 0241750282. Tete natural spices were drama so and nay man for the year Gianna do mwaka jinemu. One more name aduane nyina no ampo no ennei tete natural spices adaromenti no one more hu aduane no a ama aduane aye da bibia ye kama amende omo so ye bo mabaso obra ye di wo mo aduane omo ano a ye de yankasa ye niema natural spices no akekaduro je ne nketenkete garlic ni nyina na ye de aye bay leaf ene nutmeg ni nyina ka ho bi ne ye de aye ennei eye natural yes no preservative salt bia ni manchini bia ni monosodium bia ni no artificial colors ne flour enti wunya bi na wo de ye waduane a wankasa obedi afili 100% natural open dodo to afre 0245 580957 Charistic Venture Semen Kancho so omode abibuduro nwanwaso bi aba edi amanfo nsem omo se eye malaria anase namu nsayare me se obema no entimi ensori nyina so oba enamu nsayare aye wokọ bema ne nchen a ene onfre ubiem ono so onka de enti a onfiwo me se empo se yare bi ene hunamdua no edi apinisie wafefo kona se wuntumi nkobia ene na me ka chew se Charistic Ventures for aso ene kope omunupa ni bi enom okwa ubenya bibi te se hindi heba esa malaria Zahara G eno so ebi wo onom Zahara Man capsules eno na edi mema bebre nsam ede momo ena Zahara mixture eno so immune booster eno ni bia ubetumi afrom 0246 348334 anase 0248 569335 Abusiafo yekọ na ya hwe na enne cases ewo ho no ya hwe ho nsem na yaka na enne cases no abusiafo nhye da nye de sa enye de kura enye de na ye behwe ye papa bi ya de nyina bi ye wo hanuma na oto a ye de na reho sem ba ye sebi preduasa na ni hu ade na tese wo ni freni ene ode na kosem na reho sem abedan ye se yenam ye fidi kase yi so emane nto adofo ene ya hwefo ne yetiefo nyina se ohiamoa ne senti ye de naba no no ebeka ne nsem o ka kire ye no ama won so wanya emu echefa na ye wie na ka wakoma anam so ama won so watimi de bia ba ama ye de aso na sen aboa no na desre di a wode beto ye nim no etimi awie peye ene wachi ye wahanuma na ma bibi so eba ye wono susu chiremu a ne ba akoda emfihia dumiensa ba akoda no ajira na wotwe mienu nie so mibisa ne se maame na wotwe mienu na wotewo edidi eda wo chiremu se enye saa wo chiremimu ne enti a edu saa na wotwe mienu ya afen wode ensem no ede atoaye yo yankwa onua tv eso obetimi ahwe yen ewo ho na yadamu wo Facebook Akoma 87.9 FM YouTube nso ye wo ho entu de munko Facebook wo na yenhye dwumadie no ase entantem kra emfa emamo yenhye dwumadie no ase ano na onua TV fo yebekọ na ya fatu wo ho no mti mo fa nche ye na enche kra mo amuti TV no ho twen yense yebeba no eni gina yebeba se sie ewo onua TV eso na yedemo akonsem ni mo said ye be ya wo mo ame kom mo asemi won so betimi ahwe mo ewo TV no eso enti for the meantime na ye nyanko onua TV so no meshe mo fato eye Akoma 87.9 FM Akoma 87.9 FM na won so etie nsem no bi tie bi na kohwe yen ewo Facebook ubetimi ahwe ewo Facebook and YouTube Akoma 87.9 Akoma 87.9 ubetimi ahwe ewo ho comment like na share ma obi nso enya bi enhwe na ontie ebi enso ewo ho na yankoi power specialist eba hospital for say yankan cho se yade wo hoi ya pa enipa benya wo na efi yade ama me ne wan se ni nyina so yade kro ya ne senti animu ya beje edro papa na efa esa ho yade anasa bre na doctor kosu adua ya doctor won hwew na bibia so ntimi enko nkan
wasi wa wadro nwanwaso tatahwe hepatitis B adro ewo ho sanso na wo a wanya fatty liver nso mo wase brai owo ho adro nso ewo ho na sciatica yade a ede ne dia de pa na nso yade no enye yade wa ya papa ha dwen na etete nso wa udompe ho aka se abu se ato afa ho wase bra no wonhwe ensiesie emfama osa yefunu yade agya wo so emfie bebre ni wogye ho anje a wonso osebra na wonhwe ho asem enkama kompo na abehye mu ni mu Dr. Akosu adua ya asebra no fa na adu tatahwe no emfa enkan kumase fo mo nkofe yi ase lake bosom twekwa ntempon ne so Jasper filling station eni hwe pe aya junction ho na osi ubesie tufuro ka osi ubesie aya junction Jasper filling station wa Accra fo bekwa benya poku ase ACP main road na Takra de so akọ Anaji estate Anaji MA primary school no enhwe ni mo edupa no abedwa man so ni edua ya heba malamix malaria fever ni general body pains mo aduro ni heba ten heba mixture na the powder bua na boost immune system no jurika ju heba mixture mema aduro mapa na kofka heba mixture so wa obo wa kuhu na omu etie wonfe na wonfe nyina ya wo ya obo wa na wo jonso ho a wa aduro mapa enso enie edua ya heba tonic wanu mu ato na wontimi ni di amesra ogibinom na didi etie aduane ede na bibia so ntimi enkoyie enupei ewo Freddie Mens keo Dani Heba imbrom Apidank Heba imbrom Misty Heba wo imbrom Colina kewo Ashtown Fred Dr. Akosu adua ya ewo 0244 544 422 ana 0200 383 831 Freno anase WhatsApp nso ewo 0555 WhatsApp line ni 0555 797 878 na Dr. Akosu adua ya wonje wo so na wone wo enhwe emfa emom Lizzy tomato mixing so ewo adwaman so adaroma jibifa ya aduane na bibia so entimi enkoye emfama wo aduane noam Unifa Brothers Ghana Limited wo mo na dia ba ne senti mesra pa ukodwomu a menhwe ba bia Lizzy die yenim ne fritete ne dia ne papa no enti wo de okwa wo so pe Lizzy tomato mix wo dure fia kai so bi di anti Lizzy na de oka wo so pe Lizzy wo kai anti Lizzy nko ade a wo be kai Lizzy tomato mix na won so wato bi ade akoye aduane the sent chop bar operators afa restaurant for ayere no ma monu aduane wo fie monji bi wifi ji bi ko fie na won so fa koye aduane pegi se emprampana fo no so moka ho ji bi no aduane na o boy no won wale o sanse Lizzy die woni maduane no wakura mpo na ade bi no aduane a edi wakagina mum enya na wadwaman so we die local tomatoes na na de aye ebebo papa de senti Akoma dan tomatoes na de aye papa bi yemfrafra mu fesan bia ne kalakala bia enhye ne mabia preservatives bia so enim de senti ukodwomu abusa se open Lizzy oba Lizzy tomato mix na won so fa koye waduane 0240 949 091 esanse F4 na papa omanfo atu aguso enti unsu kodwomu aso Lizzy na won so watobi mo amopa bia ton no so mo toton a mo benya sika botwo mfa so de doso 0240 949 091 abusiafo ye ko na ya hye enkomotwetwe no ase de amamo ye hye enkomotwetwe no ase de amamo na yakọ yanim na yan sister biatna se ye ko first case ni so na ye musa no se enne ye de ye waha ono na ato aye ne nantese enne wode nensem de ato aye wo fidue mu ase no wo ma ye ne ye tiefo ne ya hwefo nyina ente nensem no ne enti enne watu ayen ewo fidue mu ha sei abusiafo ye ko ye sister wa ha watena se ye nko ne ye ma na ha na ye nhye dwumadi na se oba pa ma hen epacho ya kasa de ma me wae epacho ete sei epacho ya me ade ye de nyankopon ase udin ene ba bia free by epacho ye femi pokuya be ti anto akwan so se de femi dance what de sei bro no ne de sei anto akwan so na na de me se ye fra ho sa na me oh okay Kenya ase kwane so ebrem kwane so oh okay
Okay. Awia die mama mi sa wo se onante se. Pacho awia die bo ko an shanya mo ko sa. Pacho Saturday twemu ye na otwemi. Okay. Na me ofie na kata minutes na abo 1 awia 1. Na me ba ojo blessing. Yeso na me no for me na ka me ko na me no for ye me ya. Na kwa na so me ma ne ko emla. Ono so yesa sa da nya da ma asoma no. Me ta asoma no. Iki wakase ofa ko di dwara ma na ka se na to be ba ntem ko na so be ba ntem. Iki mo ho no mo ana. Yo ho no mo ana. Yes, say watching to me friend. Me friend line no. E koi. Okay. Che me pokua. Me ba sisi ya wate. Ebusia for yankwa doctor nchemra na ye ni pokua emetoa ensem ne so. Doctor Kafra wate? Mami. Kafra. Edoso. Kafra. Bibia eboko. Kafra ya na ebe ya osa. Why? Kafra. Ni nyina aka adwuma no ho na eso. No problem. Na pomwe. Yankopon adum krai. Ye da Yesu ase. Ye da nyame ase. Wadaro mawie me ne matie for ya twen wache. Ti etie wo. Yo, mami na wase. Na menchia ahwefo ne atiefo nyina. Na yemfa sida peace ne matwedi ampo Yankopon se nenso wode enkwa achi bi. Abusiafo we ye NASC Scientific Herbal and Research Clinic Limited. Abusiafo last week ne me bi call so ewo ya so ye ya dodo na agitum se omo hu bi da ewo omo anamo tuum ewa yaresem efise na dwumadie ne yesronko pa last week me share me kasa asene me ka say se wonya te clinic ana hospital there wadwen be yo say me yare a ansa na makoho na nso omo etu ana mo ba ya so ehun say ewom say ye hospital ana clinic de na nso dwumadie no eyesronko kra na last week na me busa ensem busa bi na me gusua busa sa ensem busa no say adenti na dodo na atue sika say ye kope ayaresa na still ayaresa ema sika ne de ye tua mi yi anu say enhwehwemu a enkenye sika sem a enkenya kwanya say yare bia benipadua nim say ye stroke say ye diabetes say ye typhoid say ye malaria say awo enema say wonka sem ne tutu no o say nke ye labo hudo bebre na ye hu yare ahudo no baby e shase baby aduru adenti na wanum no sa aboka na yare ne nyeden enkoye na so we husam de say ene doctor bi si kotwa scan na ye hwe liver na kidneys na ye hwe de kronti a wo so eti yare no wanum no sa enko ma me scan no okotua almost 350 afi doctor bi si opese wo twa wakoma ni ye hu se enti na moja fa modi afusan bia na mo asisi enti na ya na onsa ye tititi no onso bo ha oye adwuma kakra bia na wabre na da koma no ete so afi nso bo ho no ma bo nse oye adwuma kakra bi na wabre na ne nyina mu no hwemu a kire se ya na efri akoma no ebi wo ha na nye da adwuma yi na ade a ehu pa wo Ghana ha awu ya pomden ho no boni sei yare a ehu pa na efe no silent killer wonu se Ghana ha kase bi wo ha se na wo yare ene wo free ehwemu a kire se nya no kreda yare betimi abani padua ne wo abra emba won kae enti dipa ne be kwa na dwuma aba enti etata se last week me ne kasai last 2 weeks me friend no anopa ya akra na wo twam wo ha ehwemu a kire se eya akoma na last week no me wo consult no me repo kakra woni me se me hwe nipa 20 asem o mo ka ye asa o ma plan ana o mo ka sa asem kra na o mo se o mo nko hospital bia sanko a me ko ma se no obi akuta card mako be se 15 o mo se o mo nko hospital bia mo enfo mo nko bed se ye the machine sisi akoma no ho atwa ba ko de o se doctor bi twere ma na se won kotwa na oduru ye se o metua 300 and 20 me antua eti nipa bi a wudidi a wonnom ehome mframa yare betimi aba nipa bia mu die so kotodo kura na ye wo ya na akọ hospital si twa bakoma efisa akoma no etimi siew yare etimi bam enso na akoma no enya wo hwe na mo wa wo hwe me na wutie mi edu me bi a wote sa akoma ne bokinkim na ajai asa wo ye bibi kakra no wabre won sande wonan etimi esisisi wafa ne say normal ye careful
enti se doctor bi si kotwa ECG na wunya sika nkotwa tiemie pa mbeka ho asem de to so mienu senye sika asem a me kire enuementi a yekọ so ti kotwa sika akase e ho ntoye no enti tiemie pa senye sika asem a nipa bia Awuraa hospital enka anya hwe kro se nke ye test boni fe no hepatitis B na nke aye malaria typhoid ni aye syphilis ni aye de boni fe no helicobacter pylori na H pylori ni ya sahe sugar ni aye blood group ni ya saje urine akoye test oba test ahodo amabubo so ko ba bia na akoye na nkuta 500 Ghana cedis a ye nyema wo enti nhwemu ahodo te se ye kotwa wo liver wo kidneys bema ye kotwa wo prostate oba ye kotwa wo de boni fe no gynecological or pelvic scan no se wonkuta 1000 Ghana cedis a ye nyema wo enti doctor no ko tra na nimu no ohwe wanim no hwe atade ehye wo no bi se sike wo botom no edru be 300 ndi sa test no on han ho nkoye asamba akopɛ na ye 30 yesi so machine mu fansa to so eno ano no because no se ye kotwa wo liver no wo kidneys ye kotwa wo prostate unya 400 cedis onim se wo kotwa akoma no wontimi nya 250 no onim se lab ahodo na wo ye ebe hu jare no adekwente wo sisi wo kotodwe wo ho hyehyew anase wanu no sa yare ne nko no onim se unya 500 nkoye sa test no enti no odonza ato machine so na wo ma wunduru enne mede anigye nam mede anigye sampa kase ne nam okay obi biara ni wa waba yaso ya wasa ba review a osade ne problem na ba na secret di nyina ne se yenya akonya eye nhwemu ni nyina hu yare na ebre hya ase ebre aduru ansa na yamanduru enti ya de hospital ne yase asem ne etiaba oba ECG a obia ko hospital bia ko ja 250 no oba ye ma utua just 50 cedis mashi 200 egu yase egu ena secondly de bebe ka kra do ho bedwuru ena secondly yase kotwa de bonifa na abdominal scan o kidneys o liver o spleen gallbladder ene de eke ka wo yemu nuema no ena oyo ba se atwa wo de ne ka ho a wo kotua 350 ene nso yase wo ba ye de 300 a chew no atua 50 se no so ma me se lab ahodo a me boss wa na ye 10 a wo ko ba bi a je se wo tua 500 yase wo ba fafu 450 fashion bottom maybe 250 cedis last week me ya doye bi enam say me won say me nua baby me nua bema bi ana me wo fa na say me wo fa si bi hwe me a obehia me mo a obi ho 50 no esika ketua bi ma no obi won so esika kakraka ti last week me ma akwanya bi say se nyankopon ya adom a sisi a wutie mi wo ma hwe no ntie ni ye pa se wo kina ena wo ba ya so ye ya sa test ahodo ni nyina ye de achew free untua sika bia wow wachina o na ye branches ni ye 3 Accra ye Taifa ofa Taifa ka so bi si Davi bookshop okay no obusa Fairview guest house ye ne guest house ne bon Sprinters behind Rainbow Computers we see what Rainbow supermarket ya no obusa Rainbow IT and Electronics behind the building o ha ne wo Ashanti region ha eye Kumasi de ye wo ahene makokoben sa pepepe se wo ba ya so ye we ha eye wo card tie ne yo wo card na wachina wo ba wo betua 50 Ghana cedis scan ni nyina wachina de achew lab no ye de achew ana ye sa de ECG ne nso achew obo ho ade me Canada no wonte ase if you say sa ne ma me de achew wachina no se okọ ba bia na okotwa na nkuta 1000 Ghana cedis a ye nyema wo adekwenti ama me ye sa de wis ebe bua ma obi a wo hwe me a wanum nduro atue sika agu na ne ho nto no aho ne be ye last stop because we mun be kira adekwenti da bi onu modura ne ho nto no me ya ma na duro na ne ho ayede after no se no so ma me say obi nso a pe ba bi akọ a yare ha no wachina oso de ne kire aso ye because ha de ye madam for be free US or the doctor ade we abrochi kura unya ne sa free sade sa pepepe enti wachina ye hwe wo wie na wotua wo card ni wie a abusuafo eye just muntie ne ye o waduru e na obeto nti wo ba no apesika kakra o de beto aduru na wachina program ne ye be ma code because wachina be hwe ni pa 100 pe na no ebu so ai but esa no wabere kafra na this week kura na course e ba me so no e na ama me repeat sa promotion we oh okay na course e ba ye so no nentu obi otwie me na bibi nti wachina wantimi ama eno ye protocol okay ansa na ama na se bia ya wada ebetimi ahwe ama no
nemu eyo china ene ye sa program okay wachina twam a oba discount na boss no ene ye de be ma ye sa aboa ama sika ye tuagu na yare sama no epesi isi sa ne mani nyina ano nti number abefre no ajo special code no okay eye 0244 0244 12 02 69 0244 02 69 mame asempa de 8 ya asema meke mu da ho na mesre Ghana fo nyina se wogi code na obetimi da mani pa be 10 no mo so dia baby na yenim se saa kwa no so no yehwe wo wie na auto adura ho beto because when you akonya twa scan etwa ECG aye lab anka ye 1000 Ghana cedis aye de achew okay and what you card 50 cedis kaka kra wo de beto aduro nya sika wo bia na mo yenim se wo beto nti yesi wo yesa ne mani nyina awie a e bia em wo do 2 weeks 3 weeks ana 1 month ana 1 week yesi wo wie na se aduro ne sa review for free eno no say you try liver ene wo so liver anya adwuma yi ene enim so ho beto nti ne wato aduro ene yesi se aduro ne sa betwa liver akro na wa bra yen whisker eno so free eno free because yes oba last week me bube we me am say mu be we say oba so okọ fuom na wotu manche na wa anua na tese wonche wa ware ase adwembone aba ne tirim wo say ne ye ko so timi chinchin yesa gye sika nyina because no so ho antowa wontimi nsa ma gye sika ba ye no so ho beto ntimi yesa se do ne sa problem na ye hu ye na sa bra Dr. Free na bibia ye kama we de ya akonya ane ede ma Ghana fo nyina timi de me ka sa nyina ebe kwa wiye no ewo ba wachina eyo card 50 na obetua scan ECG lab ahodo anka kuta 1000 ye chance na watimi an wachina nko ade ye ya mo bia free nebo se wantimi ama wachina na de chie mpo a se wo ba de nka betua 250 no betua 50 okay betua 350 betua 50 betua 450 betua 50 no nemu wachina na wo ba de a bibia ye free eyo card ane wadu na obeto yenim sa kwa na so no yare a achewe ye ho no ebitu asie ama ne ma ye kama number ni tudwa na me no kasa nyina be number abefre ne ye 0244 0244 12 02 69 0244 12 02 69 afa me personal number obefre me na bibia che waje na wa frɛ na ya ginchi mu ne 0243 30 72 76 0243 30 72 76 mame kamo nshira no ahefo nyina onshira won so Dr. Penny Odanas Scientific Herbal Hospital ano ena yene no atwetwe nkomo ahwe yapomuden ehu ensem no na yemra na yeni pokua entoa enkomo no eso obapa yentoa so mfi bia usiye na aka 10 minutes na ka bo 1 nti okoye meba ena no memende atwa mu ene na awotwemi enu ena wo se wo soma wo babema wanya mfie sei pacho aka 3 months wonya 13 years okay nti wo mfa se 13 years ena wo soma so nkodwom nkodi dwamero na wo no fo ye wo ye nti wantimi anko enye we ni de di nkan a wasoma ni dwom o taiko ena wo soma no na kakra ma na bo 1 awia yo to aso nti na me no fo no ya ona na meeting nti me fa mu da kakra me sorry me hu ne me score na me frɛ no say ma me di dwa na wi o na me ba na me sha ase ebisa no niema na me kan ye no say be bia ne wura mfi bi no say an wa to ni nyina na me dey for time say you any ebere nti me hwɛ ekwan no na me hwɛ time wo so di bedru na apa ho bebre na wo say me ye me sa frɛ no ekoye so ampeke me sa frɛ bi ntoto aso a ya dwum no ntina wo say me si kwan so nti me call woman na me di ka so man no ho no wani me ba wani ba wo ho so se wo frɛ wo ba na kire ya na enko no na adi be sei sa me na na e be 2 hours na te sa abo be 3 okay nti me call woman na me kire nso kwota ade ho no me call ho na woman ne say no ko so ma ba na imom no na o ya asole na di foforo ko de onye de woni okay na me say okay just me hu me ya me di me ni hwe bi mi si kwan na so me hu na me sa sen machi me hwe still na me frɛ line no so a
me fɛ line no so a ɛnyɛ yi ɛnkɔ ntina me ntia sɛ me frɛ me kun ka kyɛn sɛ akora ne ko ma soma no nanso tam si ɛna me soma no abosi ɔmai na ɔse na aden na me sɛ na ɔsɛ ne me nkɔ bi ɔkɔta na me sɛ me firi hɔ kora na me yɛ me ne kasa no na ɔsɛ ɔbɛba na me sɛ mate na me sɛ me chi ekɔ fie ɛkwa ma ato me bo sɛ bi ɛbɛyɛ a ɔnam kwan no so bi a ma ato me bo yɛ bi ɔbɛto me nti me kɔ kakra ma gyina ho sɛ nipa ɛba na me hwɛ ɔmo ahwɛ sɛ bi ɔka ho a saa fiti saa da na de ko nyina me gu so frɛ line ne sɛ na ne bɛyɛ ne sɛ ba bi atena tutu mo ni ade na wɔ sɛ me hyɛ aseɛ ɛkɔ hɔ hwɛ sɛ bi wa agora kɔ hɔ a ne classmate fo bi so wɔ kwan no so nti me hyɛ aseɛ sɛ me bisa ɔmo sɛ bi wakɔ ibi nkyɛn a saa ɔmo nso sɛ ihu na akyɛ ni ade na ne bɛyɛ ne sɛ wɔ sɛ gya akyi de ne ɛkɔkɔyɛ police case nti ɔmo report no kɔ kita no ɛne sɛ me sɛ me de ɛne mo fa police extract ne nto so bi ma yɛ okay me pa mo cha mo fa ne baba mu an nto so what they saying mpacha de kwadwo blessing edi obi ade nim no mpacha na ne din ba na wɔ ne card so ne weighing card ne birth set sorry blessing AJ okay on I was one oni mpacha okay mondane dane mu am say pictures ne do so abusuafo adofo ahwefo mo a mo hwɛ yɛn e wo Facebook mo a mo hwɛ yɛn e wo YouTube mo a mo hwɛ yɛn e wo TikTok mo a mo hwɛ yɛn kɛseɛ e wo Onua TV so adawro ma yɛsrɛ mo ɛne die mu ɛne ahobraseɛ mu ɛnsa dansa yɛ mu nkotodwe gu fam akoda blessing no a yɛ ka no asɛm no nimfo nyini na da TV no so no kwadwo blessing AJ nimfo nyini na da TV no so no okɔ school wei pacho no okɔ school ablem aban school bi Roman anase ablem Old Town okay okwa school wo okay okwa school wo abrem Kenya ase abrem yesi Old Town New Town okay yesi wo no okwa school yesra mo ane die mo yapa mo chawo akoda no wayira na wotwe mienu nie ene memende atwa mu no wakoye police report wakoye case wo ho amokuta police extract yapa mo chawo mo amwo kumas ne mpata mu ba bia wani betwa akoda isu biara fa ne brayen e wa Akoma FM ha sei yesre mo yapa mo chawo bless na yira na watwe mienu nie ade ntina watena wa 2 weeks afi na ade ba pacho na me sanko me krom na nsan me ko hoyi na me fi se bi account me sanko ho so pacho fa kontomra road se wi akontomra e wona wo free tu ko hwe no ho so ti ho na akohwe no so bi a wakodi wo no mo so a e won so koye so ba na be kwan so sa ko na what try number na frɛ pen ama na ko pacho wo fai pacho me ofai ne mo na enyo no na e kasa wo frɛ number no mo bi fai pacho ni pa cross de yen pacho first da me frɛ na abo nwumre 8 o say me tia no bi san say pacho me use phone owe o say e wrong line me ba na di be say na ba na di be say pacho sa me na be 5 days nti o mo na me san frɛ me ko say ma fella ma no so wrong line nti ono so frɛ o so frɛ na nipa no so on tene kasa ase photo kasa ono so wanti na kasa ben sara no woka ase o say unchese wanti na ni kura na kasa ase phone da ho na oye na ade bisa nti na ne be ne say me o se me koso efre nti na ajobre na about 12 na me frɛ o peke ya a sha se me ka o za measurement ana ajobre wo ye ba na be ma ne fa pacho first day no na be ma young boy but ada me frɛ ya ekobo 12 no eno nso so ye panyini ene na ye sa ni pa na panyini oba na be ma pacho be ma asamo abusuafo ye sram wate we esi Kumasi Kenya ase abrem ha ya blessing AJ o ma me so wata friend kwadwo blessing yesra mo blessing ayra momu ayai na ye hu ba bia blessing wo yesra mo ani die mu ye pa mo chew wa wo be hu blessing biara
Fane Brian, Ewa Akoma FM ha say. Fane Brian, Ewa Akoma FM ha. Ma me fa number 2 dwa. Na obi hu no so watimi afrɛ. Sister, o number we, fa 2 dwa. Uni mo number no. Bobo number. Me kasa me de na ekodi ni ho no. Ono ne se ne de na edi ni ni trim. Me de na wo mitri na ekodi. Oh. Enti wo osuma no de wo na wo personal number no na ma no. Na wo je blessing ni mo mu chip no. Ne number no. Say bi be ba credit besa. Aw. Ani amomo aye na omo fa number nto omo ne number na eto so. Enti e pa mo chaw. Wa obehu blessing. Na obete ne nka oba bia no. Wani twa ne so a na o ma yate. Opie no asha tade be mpa chaw. Pa chaw no she kentematia. Kentematia top no. Na down ne this black. And I'm pa one year bana ase ni paja. Too bad. Busuafo ayare ho sem papa ayare ho sem. Uhu blessing baby a wani twa ne so a wo de frɛ Akoma FM ase. Frɛ ye 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 frɛ ye anase fa ne brɛ ye anase police station bi e ben wo ba bia no fa ne kɔ hu bless na police station e ben wo biara ba bia police station wo e ben wo biara yesrew fa ne kɔma police for ma ye nsa bɛka no wo betimi so na ade na brɛ ye wa Akoma FM ase anase wo de frɛ ye ba bia wo bia no yankase bɛba hɔ na ya bɛgye akwada no ɛyɛ 0530 507 849 ya pa wo kyɛw papa kro abamu akra ye sewa ni diemu wa fa blessing ahye baabi a ye fra no wa fa number no ye pa wo kyɛw ye di Nyankopɔn din serew ye pa wo kyɛw wate release akra no no mra meka ne ma mensa wa ye pa wo kyɛw ye den sa to nsa yam di nkotodwa agu fom ye pa wo kyɛw ɛyɛ na wo twemienu ɛyɛ wa ye pa mo kyɛw ye pa mo kyɛw why ti mo fa blessing ma me number ne ka hello ye try number na say ebekọ a number na ye gusu a ye frɛ no number oh too bad one fa ye kwa doctor kwa ba ye be sa try number no a ma me ne de suma ne ba no wo frɛ ni si so no number no na ye try sen kanipa kro be fa number no kra se one time so na wia so na de enim de enti a wa so na wia yi enti wo de ye kwa doctor ho na ye mra ye koba de aka bia no ye ne no de ebewie e wo ho ye kwa eye go fine oh digital herbal for akache ye kwa digital herbal for akache omo na de dupa edure na manfo nyina atu aguso edure nwanwaso grow fine o dende omo na dia ba adwamais mojedo papa ye nyina atu aguso ya num bie na edi akagina mu eboa ye e ma yetimi didi ma aduane eye ye de no doctor atna say doctor maha yeah me pa try to say ye da yesu ase etiefo eni ahwefo etio yo bechia woni wachifo sabe Dr. Grofa atras maybe e baba bia bi to du pe e di besua ni pedua no ho se de sitie ti me bia no ye ba e ya desua tie bia e beboa wo enti fa phone let's wo hwe TV no a wo hwe TV no aduro no na wo radio so a no wage number no ana wo tika mu a nkomo ne be de ye wi a question bia wo bia no obusa ni ama answer 0244 59 65 32 0244 59 65 32 minu yaba papa wo bo onipa da sani ene ode yepe amaye na pa ode amaye no ode yenyini eho pe ena amaye so obenyini kama so obenyini rough wa wasem enu nti owie no odi wo ato nti free mra obon kwa eho bi wo mo kwapi owo no ade e won tem ye growth upe wo benyin sure so one day kra na obedi kra na so one day old wanyin na ade e be mo wanyin ni wanyin kama no eye aduane a obedi di obekọ mu enu nti bro ni say you are hot to eat
eno ti broni aye nhwemu ahu se aduane a wodi eno nko antimi moa no nti waye supplement e de afra na ehwe broni asetene mu so ade a na wotade kana aduane ho paa yi koko na koko a enuane wu nti ehwemu hu se koko no so ya ade a esombu yiye nti ade anwena adu efre no grow fine beboa wo se de be ye be ma wadidi a wodie no akoyie se de be ye be ba omoja a wo ye no so ayeye ifise aduane a wodi nsu a wo nom grow fine wo nom no eno na ekofra aye ade efre no aboa aye moja so atese nti moja na obeye no eno na ebe gira omu na supply with nutrients se de be ye odi pedua no ebe gina brand okay so when di ananuane dure wo mu ankoyi a ene bia odi pedua no enye fine se de ye ka no di pedua no ejina moja no so e moja no na di friends ehori no ekọ di pedua na kwa so nyina enti di pedua no ba bia obedure o se wodi pedua na kwa ama no se utirimi ni waduru ho no anya the necessary vitamins amano a utirimi enkoyi wani anya necessary vitamins a wani enkoyi saa de ni pedua no so e kala e kama na woni pedua so nya na natural color ni nyina agira nuane a wodi ti wanya nuane pa e ma woni pedua no enkoyi enu tini aye grow farm agedro se de be boa ama moja no adi afurusane ifise moja no wa na wo ye wade moja wo mu wa na wo ye moja wo mu ne ye 1 gallon sa 1 gallon ni kwan se suti ba kokra suti e yare e friend anemia e di uwu e di yare deba ni kwan se broso e yare e friend polycythemia vera e so de yare bebre ba ti be bia so no grow farm agedro se de be ye moja no be standard enu enkoso e so emafo ni moja no aso mu a mo ti bi wewure mu moja na yare ti bi yare ya ma septicemia eba nyare so mentiapo enu ane en wa ha ba wa film ya fumu yare ti bi bia so no grow farm agedro na moja no mu yeden enye sa mo kra wuti mi wewure mu pompo equalize etimba mu ti bi bia so no grow farm agedro no se de be bo ayi ohaw afri di pedua no e moja no aso 4 months bia red blood cells a wa yeden na esai ewu okay ewu so afri di pedua no and feed the pedua no bede wani so na friend join this ti maybe an go from agedro se de be bo ayi sa below robe na afri di pedua no okay tu you obi afi na wo sase an go from agedro no a bon so johnson no ani asase aye yellowish e ma na nya onwanwa if you say below robe na ewo mu no e na go from na bo ayi afri se de be ya di pedua no e be fine ti maybe an go from agedro no e bo sisi di pedua no e ma di pedua no e kama kama ni moja no so se de me kan wa na wo ye dompe atenten ewo mu no eno na e produce moja no na dompe bia so wodidi asa na obedidi so gisa aduane a wodi na ekoma no ti grow farm agedro no ye calcium collagen ewo se de beboa ama dompe no aye kama saa na dompe no so ade bi wo my friend echim maro saa echim mu hia vitamins bi ana anuane nro bi na onso tim bia moja no hia vitamin B12 vitamin B6 vitamin B9 folate sa folate na mbofo twitwi mi e de enwe friend folic acid to bi o hwe no mpemu yare bia hospital sa nro no de ma no mu go fam agedro na eboa sisi nipadua no e ma nipadua no e kama se de be ya nipadua no hu be sisi hu so na o dompem so aye kama ntina no go fam agedro no o dompem ana ye wo ya no ni nyina etu ayira no na waye o moja na wie no e pompia fa akoma no aba no ma ho na ayare nyina efiri ba ntina e fam ne friend acri sa actually ni kwa se bibia fam e ka emoja na ekofam emoja na okono odi miani no efre ni nutrients and from our hone emo ahode efre oxygen and e wura ni padua na kwa nyina se de be ye ni padua be gira na ba ni miani a yedi no sradi bone fom kura yentiri no nti ho e de yare ebreye tunu go fam agedo no eboa sesi oni padua no eyi srade efre ni padua no se de be ye beboa ama ni padua na ifa ye number no na mre no e ya ye 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so one go from agedro no a saa sra de bone no betumi abedi da wontirim ama wo moja no entimi mfuro yi e basa e do how bebre e ba moja e wo se kobe 128 na doctor be check no na 200 ade ntira moja de ntimi fro nti wo se akoma no hwe ahode fro e de ba be pie moja no akoma no ko hwe ahode fro de pie moja no ene se wo de pressure to akoma no so high blood pressure pressure hyase nyina ho ne free
go for my drone said the baby boy I see she pedua be bientinum and yes I intini begina e wo di peduanum esa e do how be ba e di yaro kese freda 0 to roses ba ama fedi mo jana na from and do kwenti mi nu wadwene mu ye nti wadwene cells in best at see ewu de so wadwene so wa ewu ade che wa no chia wonsa wontimi mpija sa na tie obi pa bo atimi free to wonhu go for my drone ko sa mren de empese obeduru ho nti be bia be so wonsa na na yo tititi bia e se e how ene de bro to nu go for my drone no e bo se ni padua no e ma ni padua no e fan the number no ne kire bia benya eduro ni bi ato. Okay. 0244 59 65 32 0244 59 65 32 so dem make na ye di kokko na ye aduro no je mo jeduro sonko ti wo ho na so ni so biu ye adwuma wa wia so ye adwuma oja ho nugo fa majeduro no wo ho na so wonsa ene na yo tititi so nugo fa majeduro no wakoma bo pari wa honam nyina ye wo ya nugo fa majeduro no bebo ma bibia kama ye nua ma menstrual disorders eno ka ho ti ato edin Dr. Mensis obi ho amfie du na wo mu ne nsa mfie num no wo mu ne nsa nugo fa majeduro na ba beduro obi de ba ya wo obi de ba no obo ne nsa no obi kwa de ba intwa obi de yi clot onu ma bibia fine sa na yo ba ana be ma no aten ka tia ira go from agedro no obi kura dware wi na odi afi dwe ne ho sa na pompo bobo wa onu go from agedro na bibia be fine emre ni nti me kire obi abenya adro ni bi ato kuma se ya de ba bia ba fa bia abenya adro ni bi ato pharmacy herbal chemical abenya go from agedro ni bi ato na mom se won kan memu apo kan shi drug lane Kingswalk herbal tinated na naboache ruta repash abenya bi asamafo Ekus Pharmacy House of Drug and Awuraa amasama na heba post office no opposite won se homo akoda na boachi obenya go from agedro no Koforidua Gamson Pharmacy obenya go from agedro no bi ato won kokwa hillside ana anti Akoma go from ho wo sunyan ya kapeba moze ana green light obenya go from agedro no takwa any pristia obenya bi wo was ebidro fie bogoso unique heba obenya go from agedro no takrade mensa go from ho Elibo odalo obenya go from agedro no Mankasim Social Station Jeff Abrosan obenya bi Winiba bisawrade heba obenya bi wa obroni ana 1000 pharmacy sa na watamala obenya bi opikengo bila ba bi eton dro bia say pharmacy heba chemical ye yan akasa so wakasa na ma eton dro no bushia ka na to bi emre ni ti the number no na wo question bia yiwia no afre no obisa bi question bia wo bia ni wi afre na mi kire wasi 0244 0244 59 65 32 0244 59 65 32 Go fine makes you go fine. Ebusiafo ya da munyina se ne beda doctor so ase se waje bre na wone ya bonkomo afa apomuden mapa eho ensem eho na we digital herbal for mo na di grow fine blood tonic ana se herbal tonic aba adwaman so eduro yi papa kama ne no monya ya di koko na aye ne senti ede kama pa wono mu a ebetu nyarewa pi no ase ede amawo na yensamra ne ne pokua enwie ensem no obapa na wotu aso na mebisa se opie no shata de bey emu oya batinya abotre na yen kasawate no shata de bey pacho no che kente material top no kente material ne top no okay na husuo no ye den kente material na husuo no kala na na wuwo mu no yellow umbe na kokon kakra ensu na green okay you na down also jeans black jeans black na de trousers and asenika patcho trousers okay na mpaboa abochi die no bi color ne brown and also ye brown color okay now woman for chain ahoma rosary no and also bi daniko okay me pamocho munyi pokua number na nkasa nka ho maye mo pokua number na ye fa enka ho na ye mbobɔ no so ha na bibia so enkonkan na wadaroma hwe camera nim na eka bibi kire etiefo ne ahwefo hwe ha ba bia bra ni gina no ti hwe wo
hwani sei me ba cho nyi di de na eka bibi kire etiefo ene ahwefo mo ehwe ye na awie yi ye nyina ye mo na enhu blessing atiefo pa mo che mesra mo ba bia mo se me ba ko jo bless se bia mo nyine mami mesra mo me hu ne me kampo me sada me sayem ko to jogu fom awo ya wa uti ma se mi awo ba ta be ma po me hu mesra mo ba mo me ba ko jo bless bia mo nyine nchira mesra mo mpa mo che ba hwe na che mama mwompo minti mimpo num siumpo ni medidi misramo ala misramo momo ame wati abe bani ra ya che enya mia na mihwe no ye nyina ya boto ewo fie ha na emu oya Boateng obewu akoda tete no amana nya mfihia du miensa 13 good years na obesuma no enye dan ne de di kan ya wo suma no wase wata asuma no okobi a wo ba ene se na ano wase ya de enti no nofo ya ne ya oje ne ho ba bia enje ene se wase blessing enko no nko di dwamre no se be obetimi anu wa bibia ma nkoda no wadie ena na asemni ena na asemni mi hu yanka de abusuafo obi ani ho nya no wadru ka won fa ne nofo ya ne ja enkoto na ade na hwe ye pamo chew musa na watwemienu ahye nenso emfatu hu nti ana mo prison ni ne wura ho empanyi so aka to wo sa achia emui esna kasa bebuo nyina de ye pamo chew baby a blessing wo bia wo de wo nipa kora wa kidnap no se wa ye ne da yo se mpo wo twam na wa hu baby o fa ye na yede wa koyera mpa yesremo baby wo biara mu release no na ne ma me susu ntimi didi enum nsuo de ye pamo chew o ma me number 035 sasa okay Sorry, the person you called cannot answer at the moment. Okay, abusuafo, we no bibi hu obefre wo asiso no. De wo kuta sesi en nie. Okay. Enti ye frɛ nyina ba ha. Mon hwa maye, mon check maye nhwe. Ye pe akra ne number no a wo de suma no no. Sa number na de suma akra no. Mame, number na wo de suma akra no. Bobo mame. 77 Tobo 054 77 33 44 0. Oh, okay. Ti dia wo de sma akra no enu nie na obi hu na we ni won frezi so enti madaroma mo hu blessing na mo frɛ number no a egu eye screen ni so no 0537 91 0071 0537 91 0071 0537 910071 anase fra Akoma FM your number no 0530 507 849 0530 507 849 anase police station bi ebe wo biara fa blessing na J anase kwadwo blessing ekoho na aposifuo ebeboa amayensa aka no anase frɛ yen ba bia ye wo biara anase wo biara yankase ebeba na ya baji akwada no ama na wofo nsa atumi aka no enti yesremo ye pamo chew mommoa ye na ye hu blessing enfonyini ena eda eye screen so ewo Facebook YouTube ena TikTok wo ne senti yesremo mo hu blessing a mo frɛ ye o ma me number no eye 0537 910071
91 0537 910071 ofra ubanya pokuya na wone no akasa na bibia so atimi akonkan blessing apie no telephone number odi pieye mobile phone odi pieye no ne number so enie ye nyina yemwa na yemfre yefra nipa kura waje phone no bia na apusu no ama no agya akoda no bia wa kidnap na hye bia ama no abafie eno so eye 0547 73 34 40 0547 73 34 40 abusuafo yenim sa mo beboa ye ama yensa aka blessing yenim sa mo beboa ye ama yehu ba bia blessing wo yenim sa mo beboa ye ama yetimi tese akoda no beka na wo fo nsa motaye enya be ni de din kan enti ba bia wo kumase ene ne mpatamu blessing ajira blessing wajira ni mfonyimi ene da screen so no 13 years omo te Kenya ase abrem empatamu ho yesi wo ko school ewo ayi Kenya ase Roman Catholic womo school no ewo ho no enti me pa mo chew mo mboa ye wate na awo ya nyinsan ya ya boso menkono emu akwantu abetuo pa nya sam ketwa ube wiasa hwe no ama nanya 13 good years 13 good years na wo suma bless na mana kota ade aba hrem besi sabre memende di anim na watwem yensa ene wo yeraye na watwem yenu aba ye pa mo chew yesremo mommoa ye na yeso ye mo apokua ene ni kunu na omu hu omobai na asumdue ene anigye emra abusuafo yenje apomoden ho nsemomra Dank Natural Health Complex Dank Natural Health Complex wamo abepiem ha yene Dr. Ninkomo na yemra sesia yeho adome ho ye pa yede nyame ase ene habo kompacho na onam me so de wo hu se mabepi ha na kese mebe kan nemu yare ho nemu yare no kwa na ya na ye me de nemu yare tete nkofo kro mu ehihye wo mo pa na de ya na are ho ne se pa bebre obi a omunnim obi wo kra wanyini wa ware wone na yere tiafo hu se ne sisi achia ana hu se ne chinkase no emu ye ne ya wa ko hospital kwa me ka chensa achia je se ye ne surgery na so be na ne fare by pa ye nemu yare okay na be kan nemu yare be fe ne syphilis yare body papa pa sa syphilis no emu o de ba no om de treponema pallidum o me very dangerous pa e de mintimi mbo o de de kra un so ro ni pedue mo betete na sa mo no mo be ni pedue ni ma do mo ya ne se o mo stages ahodo a o mo do mo ho adi o ni pedue no first stage o mo da no ho de fe ne primary syphilis okay so we be nya primary syphilis na bo so ho ana ensan bi ato ne be ma ho te se eyam ye ni se de eyam sitie bet ma to be ma ho bet ma to tekrema so bet mi ato oba na emu ebetimi ato obi to ho sansa na nye ya enye hene tienda ha no we yiwe e to wa bebre ho no ma ebu akọ eto ni pi obi kuraji bebi anyifu no e wo na se e to ho nti won fili hwe ni bebre ho no ma e beto wa ohunu mpo na esa akọ se wonu ma oduro wa no ma oduro sansa na beto wa e bekọ e besan akọ e besan akọ no di hide and seek because sana etie e mo ni sutie unya wo de duo fa so e bekọ amfa duo amfa so e bekọ na ekwa within 3 months na sam aba ebeba na emma te se eyam bio ebeba te se ensa ehihye nsuo se de kan na yare be fe no dwiba ye obi a na eye no ebetima yobe ma onyina ye ohwa ho yobe ebetima ye wase wo to ho wonamu wonsem ebetima ye wachi na ebasa ehene na bebre ho no ma obonse otiti a na nsuo no na eye baby foforo na no na ebasa be ma obi ode no be kan nsuo no bia betima nya sa yare ni nti ne syphilis no nya nemu nko na obetima nya se wonko ka nsuo no bi nso a obetima ba nya sa yare ni ya nya hwe so na wakonya bi nti woni be mma bia na oba bi hye no sense bi egu no be ma ho ana se egu na se na wanye careful wanhwe a obetimi aka akote yare nti nipa bebre ho no ma omonya sa syphilis ni bi de kan nkyere se obi obenya syphilis bia be hu senkyere ya keka ho asem ni obi obehunya syphilis ni bi nanso ohun na yo bibi o syphilis ma fa ni neurosyphilis obo safo wo ho a na anxiety triti afi wo ho na aso ni pedue ni mo hyehyw wo skin ni mo kekaw udware a wo se wo ekekaw wo se oni pedua no wonye fine oni pedua ni mo hyehyw woni asase o tapo saposa wani
afi wo mo an kakra syphilis betimi ama woni kura asai ebetimi asai wadwene ebetimi asai waso ama wonti asem yi syphilis betimi damage nipa bebre wo nipa na damage nipa sa na wo mo an akọ be fe ne latent se eco latent stage na symptoms aye kan wa asem nyina wo hu bi wo nipa dua no na so na yare ni wo mogem na how enu traumato syphilis din say the great imitator syphilis betimi aye no ho cardiovascular be fa cardiovascular side na ma wakoma wakoma na fa ye ya emoyie wakoma no mututu wo da kakra na yima syphilis bet ma yosa syphilis bet ma be fa no ocular syphilis bet ma wani hu ade yi e bet ma affect wa adwene mpo na wa adwene say yare ba ko a etimi twa ma wo pa syphilis e ma bebre on ma onyinsi anu apo onyinse no onyinsi anu apo se abefo na ye no dodo na syphilis me dis problem ne ba yare ba ko etimi ma ema wo na akora na wuwo niyem eye syphilis still birth okay etimi ma akora na be wuwo ne maamye be wo akora na no wu yare nso eta ma akora no edi fom wo mo wo maamye awudie mu eye syphilis bo se ase nani anama ne hwene afaba na no nu achemienu anabo se na so ba akokora ama yi syphilis ni cause that problem ne pa ana esa so cause miscarriages pa wo ebusu nti so obenya syphilis yare a enye bibi e wo so otnatna ho kwa ara wo sense be bebrage ni wo mta syphilis yare no kwa no treat a ense say ye negative na wo treat yare na enye negative da say yare ne da so ho so far as yare ne positive e wo ni pedue mu no wo treat o say ko negative o say ko negative okay na eno ni ade ba ko dank wo ba ya so ye wa ye bit mama na ye negative okay you will be mo ho mo so ba na syphilis na ni pedue be 30 years na wonim enso na otin kaso yare wa ko hospital ya check no na so bia ma na duru na obi an check syphilis ma oba ya so oni hu se syphilis a e be ma na duru na afọ be ba no no case ni dade did me catch obi bia na se wo syphilis yare oni pedue no ana gonorrhea ana ya catch wo se wo hepatitis ana wo chlamydia ana nam yare bia wanya abe osi akwan ma wa wo ho ana sa me ni pedue no onye fine no bebi a wo so odu odi kire eyikumase pechi number 2 dank eba complex bra so ye onom ye do be chef die mo ebi won pa na yare no atete na so onim yare kora eye no na san se onim yare kora eye no nti no wonunum nduro saa obaba ya so ye na ye be hwa ye be hu yare ye ha no no na ya ma na duro na wa ye free wo se yare bia wo de kofa ba wo yes so oni pedue na hye so ha na ye o ya se den yo de akofa yare na ba wo na e wo se ye hu na eno ne ye wo mfidie a ye de be check hu ade kora de problem na bre na ye tu ase ama ho atimi atokora inti obia wo sa problem ni bi say ye nemu yare say ya de bia ye kan nemu yare bebra gini o mo say dank de ye nemu yare nko na so nye nemu yare nko an yes yes nko ye hwe junso twam yare okay urinary tract infections o say o kidney ka ho o bladder ka ho ana o urine tract ka ho sa problem ni na ye hwe no okay bema wa ye mre kura wo mpema wontimi mpegya no ye hwe no ya so ye o pa ache kura on sorry nchia on sorry nyina ho na yere kwa so no mu ana ne bu ofu o tete no sa problem na ba ya so ye wa ye hwe no ya so ye no okay obi a ono de wa ye stroke kaya man fa ajuju se affect n'enimu nko ana ne nsa ba kwa na ba ye hwe no ye okay obi a ono nso ebi a odidi a na eduane ni gejina de bono peso ofi nchama ontimi ni di nye fine eduane nye na kono okay obi a wonya typhoid fever obi a wonya arthritis sasabro ni nti papa bi a oba me ho be 3 days ago ontimi ntwa no ko age so tene no why still sasabro na man ko na stiff ontimi ntwa wo sa problem ni bia blatanke ba ko ye don aba so mo de bebre okay oba e be show ama ho atimi ato wo dia ne so be free telephone numbers 0244 01 75 56 0244 01 75 56 ana 0266 59 33 30 0266 59 33 30 ye wo pechi number 2 2 abuase kwaso na eba emakumase ansa yo kwan no mu wa wo be so trade junction so kumase nso a wo ko tek obenya trade car so fola obenya trade car tafo maafo obenya trade car atonso agogo obenya trade car jiwa high school junction o nyina obenya trade car yo popular wo fra wo se me ko mesu trade junction wo si trade junction pe obenya taxi ana plug ya ka tro mo se me ko dank eba obi ado be ba ya ye edme free Monday
to Saturday. Okay. Sunday nkwani yenye. Say ye namu yare a o ba for partner ka ho bra. So our partners for crowd to woman so. Then over there the for the nyina ba. Ah, do ba ko ba. Oh, some no one. Don't go with the agent. This is what I talk about. It's not the way but no about the near chamo. It's nam de ba ko pe ba. And yes, I think very confidential to catch here. Ye mo bie. Ni ahwe, ni akwa akwa bibia ma na ye ka. Yo, ya da super. E dank na papa ama ye de hwe yapomuden eho nsem ne atimi atu anamon ye de wo se ye na yapomuden ho nsem atimi agina brane na CP sita esanse obekọ na obeba agese o wapomuden mapa ebusuafo ye kọ na ye di enkomo second case no atna se ya papa wo fie mu afidua mu ase ye bekọ na ya mana akwaba na ye busa no ne nantese owo me papa me pacho ma han yes so me pacho eti say yehu adum ho ye da Yesu ase ewia me pacho kasa den kakra ma me wudin ene ba bia ofri baaye me did the Osman Abubakari mu aska mutaska okay am ye ni freni my year be 8 years ni okay enti my bisa se ewia yi wonante se ni se wonante se na ni se na meka se my year be 8 years ni by 6 years no me nu aduro esimpa so na me se boka apo no na aduro no hwi nso no hwi gu mattress no so me de tewi mu oba na kobra no na ye ne de abafa ko amma some fake box ibi na me da so wo mpa no so sisi ma chi brem na ayem ya ma da so sa ma chi na me kokuru na ayem ya ma de sin na ne se de baba da Akoma FM ne oneti omo mo hwem bia me se dem senye ko to jogu fe me se mo ada bia me baka na Akoma bia no ondom na ombo ano masin na okay daddy atina mama mi sa se sabi wabusuafo we mo omo takrade omo ni mo situation ya wodo wa he yeah da na mo no motu afa ho senke e behwe na ya gain back o site no papa if you watch it mama so oyo apelwa wa o hwe no me dia mama so de so on komba ba cho won fi say mo 67 years yes okay ni on mo mo yemensa ba ko kudiwa na ba ko so watema okay na me ba ko wa so capital na ko so nchede papa okay na oyere so na o marry ono bias 7 years no na awoje bae we are no na that year na no jai o pack no no ko into o yansa o cho letter ma me bisafo yan trase o cho letter na do me bisafo wa de no ye de untum wari bi tuma mbopum ti ko pasem de dwebe na me otuma ye mo da ahwe no na sabu ye mba ina na o mo watuma wo sabu yarfo ho asem ma bisafo so di letter no mo kan na o na na ja me di tu mu o mawe ne ba ko tema ye feel say Accra also after so I started to oye de juma started kwano ye do mo ha mo ye fire alarm so de ni bi na we ku we mu a sisa oye kaka Accra okay o maye sempacho mo 7 sana waka ba ko pass mo ensia na aka no o mu ko school ensia na aka ni na ko school minu every school ba mo so mo started juma bako ye mo amuye no no duane ton aho no mo mo no duane ton si la gadis na wa sano bako no na bako so senta sera about ono so ye den ono so disimo duane ya obo obi ma na ye duane yeah na obo obi o mo bo to owi ana o ma tuane ka e na se waka anu akoye miensa mo amaka susa
Oh, okay. Ketu omu mfie say. Ketu omu ye 7 years. That I say, ma mene kono. Ma mene kono. No. Tu ade ono koi. Tu ono de ono ho. E wo hin fa sisi. Omu na water credit sisi a. Omu na water credit ni na omu aha. E na ba ko no watema. Ye edwuma, akra ye edwuma. Enti efri panyin na wakra na na. Omu nyina panyin na wakra. Pa cho wo mfie be sei. Wo 193. Oh, okay. Not just say 31 years. Okay. Okay. Not just say near free na chi ba ne de. Ayan ketwa na abepie 7 years ne so. Na mpacho ma me ne eje aware okoyo ne sanka akra o montem. Wote ne nka? Mun dinka gutaw tembia. No kwa mun kasa. Tembia mun dinka. Fankra ne ho. Na wapo den ho nsem de wo nhwe ho asem nka biem. Oni na giant. Wafa ne ne ma konti. Me pacho ye de wo. Dabi, na me tese. Edi president Akua do be sisukra no muhunu. Okay. First year no muhunu. Na ye den. Aye bibi. Ni wona mu say ice mani ice rainbow bi ne nam ho a. Ni mu say bi asabe Apollo ayi wani anase adeto wani a se na ye no eni bi. Ntimi do ko Jachi Prams so I clinic bi wase ho. No ko mo hwe na so e tennis so nti omo memeduro na se nyina mo ye fro so di se na kwasa na fi ko obi ba mu hu ba minu na mo de ko Prams hospital also mo ye ya mo ye dua me bese ko agogo kasimu ona doctor na kachem say adna Akoma. Oh. Na so bia baka chem se men mata afo bia oboa even mokuba bi kwa na se mata afo a member discount free doctor no doctor da na okasa asemi mama miem shishim sa kan kwa che se bi kire me sa na aka no da o ya kan wi ni na chi kwa mampa ba ma chi papa ma chi na ta se me bo sa brand na wuhu ni ye na mi hu ba mi hu ye o kwa agogo na wo ko hospital si chinchini no and me no bi na koye me no bi na koye ba nu kwa mpo na nuhu adesa nuhu numkte touch okay na akoi na nuhu ba if you why ba no na afi de ye hu bibia ni ti ebre ben na ani kan ya ni dum ye kura dum kura de me fan say best me fan say 5 years coming na dum na cha se wo kwa agogo na doctor ne cancer no kura mu abem dabi enu achu sa ko ba bi foforo bi yes ehefa enu na chi mo ko ndu nketua ahima kokoki efet wo ma pato kemi me ko ho mo ko madam katin of cancer be se akọ ayiho ni angse man hye mo ho amfa ndu bi agugu so dabi na wo di chini hospital se be ya manyi bida mbese ko kasi mo konfanachi e won so dia no mo kan so mo ye ndu na mo de ba ma wa na ba brejai oh cobra sa ahun se bebri aya se mo starting kwa me pesa mo ko mo ha sa na asa mo de edman wu a na ha se mo na mo da batina ha yon point na mo de bae ti ansa na yare ewe yi beto okwan mu no mpacho na aye adwuma be na akompo na afia se duro ni ye duro ase ya Big J Service Center Big J omo ya den Big J filling station bi na ase dark opposite person Stanbic Stanbic na ho no filling station bi na ho no na Big J na se chi odba mo bi na mpana asesa ti na wo ya den wo na mo rent scaffold na me work awa nkasa oh okay na wo scaffold we do baby exchange maybe na ya wawo dia ignoru dia ni temka okay obi gia se na fixes one me no man na wo ho ti obi ba ta kwa half clean ase ya kwa doctor sa was baby obo ase den mo ko sa enti ya dia na be bo no na wo adwuma nim no mo adwuma
Send a buyer, dear, and my for your mamma. Yes, so cry and penny, sir. Mate, Medas and Messaba, maybe, change it to a mammy. Maybe see our okay. I was here for your better uncle Moniso. Na answer no yenko na yenhwe apomuden won nsam biem ensan famra esan nsam si apomuden de yenkwa bambo atrema sen ayaresa bokitima the sense yetna se bia ye hwe apomuden won nsam ne de hia ye esan so wanya apomuden mapa yetna se wuntimi ntie ye wuntimi hwe ye yenko ne natural ventures for ND enkomo na omo na di Congo ointment aba adwaman so ye ko na ye ne omo abonkomo e de afi won akache me pa cho ma hen me just na pomwe nya me adom na so e yankopo adom boko Congo ointment e ho dance do so papa yeah adupa ne ton ho oyo ba na witi mi a na umodu na wosre kachi ho afa Congo sasra na enye kama wo ye be man so na umodu na sre kachi ho because a man many be sre kachi ho and that testimony no Mia kasami kuno so e di ho adanse wo so wa ne modu pa eti na ha no eti mi katwi ho wo te Congo ointment na wo de asrasra wo na mebuza anse na wo ho na kire wo so e kama pa mo ye nyina wo yes eti Congo ointment ne de ye recommend ya ma efie bia mu se obi nya bia obi anya bi nsi ho na eti me emo no na ene me ba be kasa afa ye ready ne ye skin eye infections ahodo so doctor e kasa no na woka eye syphilis ho asem syphilis enye bako ni suban bi a ekura no obeku ten eye wo se bacterial infections enye infection bi ade a na ka kire wo se syphilis na wo mu no kokote a eye asem kese de ma especially ye ma yetimi habo sa bacteria mo awayi tei ebi ameka say na wo moja anu oden ti yade ba wo ho a yade ni nyine ho ntam na emo ya ba betena wo a bi a 3 years kura na wini mo ni be ba ahoso no na syphilis ifra wani na syphilis se wadwene na syphilis abubu ama wagudem na syphilis asai wo wedie no eti na natural info ye ka kire wo say ye Congo ointment no ye de ye bohu dawre say ye prevent sa bacteria mo awa eba ya name ne be di ye nya no ti wo ba bia udware no pa ti bi hye ho udware anumra ti bi hye ho enye eno nkwa ne benefit esan so aboa ma wanam kwan no ye cute what you say emu ye kama emu ye twa se na be ya be mewura wo ho a ono akasa be hu se wawura ba bia enika wotem bia obetimi aba ho ne ho aye kama oba ensuo firi wanam ba aya hometesem se ubekofia be ro pant ne nsuo bia dro wom obi de ye yellowish obi de ye fita obi de ne hu se mogasufi obi de ne hu se green color mesromenu aba esa wo pampan kura de akire de a na asai ho me bi mi share me brother bi wo top eye ka chem sa lady bi o ka ba bi o ye adwuma na woni lady ne ekeka ya ge ne mpere ge no wo fa yie na woni ge ne kokodai ne dem nyina na center fa ho ge ne ko yesi bi wo ho sa Awuraa de ma me na awra wo te se be mai kan se ya kire wo ba wo gina na wa kasa kura wa fere wutrim o enya wo no koda so na wutima ya odududu gender na gu ye ni ma Awuraa de nyankopon ti me sra wo yo ba udware ya ti Congo ointment fa kohye ho anumra ti bi kokohye ho na infections in free ho na ade ba kwa mba be kan se senior high school for ne September form 1 for ne mo ko infections ayaburu su nyina no ha ne ya fa no o ye ko boarding house no aye ba ne ye de aba ubo hu ane bi di ko training colleges universities ne ade na to ayesa na ye treat na entimi nkonti uba na ko ato Congo ointment fa to ne chobo so no fa ko wo che so dware wi a want bi nche ho wo ye ne sa ne 3 years ne be so be ba no onko fa aboa bia emfa ma na bibia e kama wo tie me nso na wo yobi a obidie mu ye wo hene obu an hutimi keka no obiti saa wabidi afen obidi support obu an na chi wo di twene ban no wo treat se bio apop aya paponche ponche mesro se ekoba ne sa ye we de no se skin no entokro bi di dadedem Congo ointment aye oil emu aye te se ye de anwa aye bibie no emu aye tru kama fasra na ennane na penetrating core skin wo de wo so hye na esi dware ni dware
What ain't na akura na gum na dware afanche gum na dware. Na mo mu wi asra Congo ointment no. Na enna won join nku sra, no fe no sra. Wo ya wo hene wo yare. Upen kala dia ko. Wo den jai. Na wa ka ma kala no uza. Ujai, do bi akura na akosra nku akosra. Akosra. Sa yare no treat na efri ho na ye kama. Eti for sra na penetrating ko mu nyina kama ne nkumwa no efro na bibia enye kama. Obi we de ne pompom wo bo no rough. Na Congo ointment na magic ba ko a wo ye ne sese pompom no wa yire ba we a wo de fata aso no pa fata aso wi fata aso ni menu anajo no bonsa na apai. Se pompom na fe na ba wo de tibi na fa sra so bonsa na yi ni nyina efri ho. Congo meso eye adwuma bebrebe. Nyabisi ufie stretch marks me da bia me kasa ade ne say wo the product ba but you should be ne hu so faso na wo ka watimi aka ne menye me ba keto me ko sere nko bi ne nko ne bright me pa me wo wie ya musa stretch marks mi ba ma abs ma wu afa Congo ointment ba ye me te de sra wo me afedi ne fri ho etimi sra Congo ointment etimi stretch marks etimi ne nso ben etimi ya wona ni yade bia Fry was 0249 0249 01 01 71 71 01 0249 0249 01 71 01 01 and 0204 0204 61 61 61 0204 0204 61 dem di chat for na number yede na emre nso dem di chat for na makon me nua be me bi hu medum ka tem say ya na me ka man ya na mu nko ama ne de ya menka na mza de de na wo mo ho some of to pro na was a boxer na ya na ye hye obu otimi hye boxer 3 days nto be wuro na nto hwe no pampan wo ho eti ka kire ye ne ntwe hu ne fa Congo ne bi nsra ho na hu nye hwam no kre e ma ne so yeso ye hwam aye pewu eti me so wo ye be ma na onso wo sansan gu ne na wotre ye wa ti Congo na fa sra na bibia anya kama wato wo problem ai number go no put TV ne so fa ne frey na ni yenu nkomo enfa wanem se de sikekaw eye opepepepe eye wo hene esu ne free oba na ye mfrase na ye moa na hontimi ye kama number ni biem 0249 01 71 01 and 0204 61 Naturally Company Limited for ne no matwetwe nkomo omo na de Congo ointment enku papa no emanfo nyina agi atomu na treat skin rashes ahodo esa so machese bibia toto na akwa mu no wo ye oba no ahimfie won koyi a asomasi ba wokwa omma biem wutira anya ya no wanka ankyere wo eno na ya na ya no wo hwe ya no wanka ankyere se sister me ba wona honye enti kope Congo ointment ni bi wakakura dia se wutu ana mo akope bi ato no wanka na wagya ho obi aba no wokọ unhu ne entia ehonye enti pe Congo ointment ansa na yaka akire wo se ahimfie wonye mesro pe bi na bibia so entimi enko enkan enfama osiesie ho oba bema uhia bi ewo efie to bi to bag im ba bia wuko bia woni Congo enko daddy hello me pacho yen samre biem na ye hwe adwuma se mo so mpese wo de obekọ ho pi yate wase ba bia wuti sesie no me pacho wo renti anase woni wobusuafo ne te abusuafie renti me fa say aban asase be jan ya bobo ba bia yetina ti wan na oni wo fie wo hwemu wadidie mu ne ade mu hwemu de mutuma ka say obi anhweme nyem na ohweme sabi se wo hu ade nti wo ye de koba me koba wadidie mu musuma sisa ewiese obi ni fie me pe bibia anu de anapa no musuma mom kotobre mu ewie de mo ko be bia de se bibia me ko private na me ko private mi ko mutumi ko emuwa ebi ni private ni efio oko toilet wo abonten public one wow tumi ko ba ebi ko do na mutumi amoto na obi no ha mutumi ko market mo koto san ba adofu bi hyem na aka na Akoma na waje akoto abremu nti mo baba ko no ofite kwa de ba ncheye no me anu musimi nyoma me bibia me anu musimi nyoma ye bibia ti oba ye de oba wona ye oba de ono ye so ntumi sini nyoma njam de sa
Se see we no mani bi na tifie. No mo na tifie. By that time do be any fie. Me chere say. Oni omo nete. Yeah. Say, omo ye say na no motie. Me no. Omo ni amanfo ye aduane ton no. Yeah. Oni omo nyina na tifie. Sa. Ene e wo sabi o mpo na wo so da ayisu yi. Na ne omo de dan no ete sen e single room na munyi na mo wo mu se I say classroom ni ajichi no bra me ye na me yale ntimi se concrete wo asena me baso asena bo plywood afa ho na share to concrete me baso pesi asa edu plywood esi so sa ajichi and space on to one banner I said no money ha the omo banner omo so be ye omo die omo be extension omo be to aso abeto also. Oh, okay. Ti wo nko ade wo na wo nko na wo dem me dem nko me die ti wo mpadua no yeah mattress na wuni patwani. Oh, okay. Okay. Na said ya wo kan se wo ne o ma ne neti na je se aduane de omo nsoko pot mu aduane da bia wo to wa abonten esa adwuma omo ye nti ti da bia didi abonten anopa wo didi abonten awia wo didi abonten anwumre na so opom den so emu awo maye ne de sabu jam ya kora ebinu eduma nu kan ko ba menum na wo menum ma pa unya 127 years and the last time free sabi odi ani fra ne kwa asamado no na che se ni abusuani because the minim ne se ewa abusuani ma etimi esane ba e mo bi nsunya bi wa bra o nyini no ti na ma me bisasa no sere mama na ne de no e se onukwa ko operation mo ko wa e ni atata ne so sa ayekama ti on de ohun okoba onkomba otufako but ohun ade kama na just all den de wan hu nentem ohun ya ne sepre ko pe bibia badwira ni so ade bia mbo mani o bibia anyame amuhwe light I say rembo bi atwa won ahia ba fansa no ma say ye nkora no apolo ye wa uhwe letter ntumus kwa man hyem ho amfa sem goto adobi dabi ya na mko hospital o mama mdu amuso ye tennis sinti ayakasa omoye freso bekasa obeyi be asende no obeyi dia o kana wo chire mu se first na ukuta touch se phone be ne kita o nini eno de otimi yi number frɛ otimi ye obi frɛ ma mtum receive na se me frɛ wo a wo no ma na akaso motu asan afrɛ back ti se sie obi ubeti obi number frɛ yeah and I say first call na beba na betimi o call na beba no mintum fan frɛ ba me frɛ no ma me frɛ wo no I to no motu asan afrɛ sa no I send the yes I no na di kan na me kyerɛ ba wo frɛ wo de e say your phone bia ne next we wo frɛ wo no number to first boko akɔhye baby fi kwa mo say and pe obi from to hwɛ yi no man ma me a wo koma wo ba brands wo yi enti na te say wo be frɛ obi a te say bia person frɛ o mani bia just obi be yi number ma wo pato ani okay because me won say wo mia phone so na me pese me hu say wotimi hu so dabi okay wadaroma ka kire tiefo etio ahwefo so hwe ne senti awie yi se de wabɔ won nsɛm nyinaa tofa no me pese camera no ho sebi unhu de nanso baby a woni kire no ɛhɔ ana camera ne bɔ enti awie yi si bibi kire etiefo ani ahwefo ɔmo tio ɔmo hwe Akoma FM ni Onye TV ni etiefo a ɔmo ti Akoma FM ni Onye TV na madista dra ne se Mr. Mwada Mr. Dem Senyem goto jogu fam Mr. Mo odo omundomi mattress na menda so yankopo behira omo yankopo behira obi a be simple na tefu odo bobo mbia yankopo behira no sabi nyese bi as kana me basre moda to aduane madi dabi mattress me pada so Mr. Mo
no ma de said am do to mo ewie ni that's yanso ye da wase pa na wo ka wo se enye se obesire ska de akoto aduane sabi o se wo nkoma wo nkoma eya den na wudigi hwan na ma wuska ana wo mana na bo akohoma ba kun do ba ko ba ndu ba wa man ko ba start mo wa se ko wa man ko ndu nti hwan na bo akohoma ana time na wo ye adwuma na wo mote snete to ma wo snete wo moti ye so she ayi baba mo ati o the officer mo se bibi andemu wo ye adwuma no na mo tua snete no e de kire o ma hu so mo tua but o tena fie baba na mo ati se na mo titi na ba wunya 60 plus ya wo fie omo call check here no mo se bibi anim bibi anim o ye adwuma ni fie sei adwuma no de motuma kai o ye che nze na adwuma no ankasa ko land for say mina mo chesi ho no adwuma robotoye mina ne adwuma saa land for say mina mo chesi o asa adwuma robotoye adwuma no na bibie ne so na asase prada ne da ho na ye some nse na so me na so me beguye okay na me work also so me carpenter na so me beguye so me beguye na ekudi washine phone simu washines lawyer tina mo sina mo hweso ma lawyers no ansa o muton no ma wosu na wie no na ka land no na mutual land for same disi ho ansa adwuma wo ba boto obeto so mun na ye adwuma sanse na sanse mo ye adwuma wa asase no sunti mun ba bia bia ma keburu da bia the excavator ye kwa mze ye careful na ha excavate ye fan say keburu da ha nti ye careful wa ye careful tuma blast peja machine no kra no ma cheche on sa nti wie ansa aduma contractor ma on be see dining na ba ni na nam na ye adwuma nti hondam pesa moko after now no mu ye da free no ni basabasa nti ya utwam wa timi chie omo fa wo chie omo mutumi sene ko ho muko chie omo no mbo ko me ba na ja wa pe o kakra wa ma wo kakra ndi musumu pesa mdo ho be yikwan mpe ya mpa ne sa me didim de me se teme am kaza yankopon na ohwe me yankopon na ohwe me ba chokwa sorry me muslim na wo fre nyame no wow nyame be ye wate bibi ya be ye fa ugidie so enye ho sama wate me pacho me ba mesa ba wonchen Peggy me pacho mesa ba wonchen me ba mesa ya ba wonchen ye beto ankomo ne so me ba nti twen me twa wonkomo ne so aba sesi a nti tenase etwa me sesi a why me ba ye ton ade aba sesi a an tenase ba bi atena ti ye be sa ba wonchen why ne ato ankomo twetwe ne so okay Peggy akwa ba biem nti so me nua baboso kafra ni nyina aka ho ni nyina aka ho sa abrabọ ne sa na tie ewra ma menton ade kakra ohwimbre na adurei se obekọ akwa obi ade na se be be pai ukromfo anase asembesi fie na se wo fa asefo ebebu anase abusu ebebu so ye ni patitiri a na eye wubotom na nya wa ho ofentira ne santi poza travel and tour company se menka ncho se ohwimbre yi mu se wunya sika kakra na opesa wo de boga ene bra omo asoye na omonfa wuntu kwan na kopesika efa brefie na oba wo fa asefo aye wo fa dende anase eye ba ya ka se abusu apanyini na aba no mema yemfa wanim entwitwi fom enti peska poza travel and tour for asoye omodo wo betu kwan mesi se wo ye abanjumani anase won sa no dwuma bia na opese wutu kwan a okọ poza for asoye ombetumi aboa wo wonya sika so na opese otena omamu ha ebo wo bra once a wa travel and see me fiera edin o se tukwan na kokohwe de ekoso o pese o tukwan ko Dubai ekogwedwo ho a ukopoza for asoya ombetumi ede wako hotel reservations na oma ye ready se ombetumi abo nyame na okodu a 2 years working visa omo so ombeje ade ama opeme kumasi ha omo amenase first floor omo benso amazin Matia Junction asem na meken kejetia first floor barber shop Morocco adishimai ubetumi so from 0205
215495 0205 215495 and that's 0504 256360 0504 256360. Mame fa nko dank natural complex for asweye Mrs. Syphilis yare bone e ma dodo a omunya wo ni nyina nam nsa yare ntia nanso e kame yese yemu obetimi awo abofra obehu na nani atochema glaucoma white candidiasis na de sa yare ni nyina edeba nanso yenhye ne nso Mrs. Syphilis gonorrhea anase nam nsa yare bia adokro wo de ni titiru minua eraka asembi oso obey de wagu gender for no yanimu ase nyamia nim obade mese wo nya fe kra de ase ho de plus ema minim de nti America mabema no wo no nsamra biem na okono amabiem asempa enim guase wonni hwe kra de ho de faje wo 3 points no enti kodan for aso ene koka wa asem nyina echomo omu betumi aboa wo kumase amu opechi number 2 omu Ben City Life Hybrid School no obetimi from on number say didi suoi 0266 593330 0266 593330 and that's 0244 017556 0244 017556 kodank for asweye nefa wasem ekodan na omubetumi aboa era Pegwa wie ni nyina mpacho me da kwakugu okay me da se papa abusiafo adofo etiefo ene ahwefo ye papa yi ede ne nsem ebedan ye na ano no ye ka kire ne se onko na onsan emra ene se de ebeya etiefo ne ahwefo nso mubenya na asem no ebi etie na mahwe bie na ya boaboa ye ho kakra akeka yen saase kakra de mu akasa mo de dom ye no kakra no a na da ye hwehwehwa na yakeka bia sisi ani ne de bia soso bibi so na abotwa na ye de ayade e de asom mu akasa na abusuafo papa yi ka na asem saa no won sa utifie kura wo aboto emu oya sabia ni fra yade de don't even wish it for your worst enemy no eya pa se wo ko oba na da kro pe obeda sorry bibia twani so na enu ano no wo site ekọ wani so sabi efira na wo kania adum na wiase sabi onyame anya wadom a wanhwe ya nyame anyina kira utimi je okra free wonsem because wani wo ho a wo ko bampo sabi na da sen na ani no eni ho biem waka asam ne saa no e kan Akoma se de esemo da Akoma so muni ho aye ni ho ye ne ye mpanyinfo ye general manager Awuraa Ransford Asare ene mpanyinfo aka akeka ye nsase wose mattress ene ono de wo pe o mesire sika emfa nkoto aduane se de okama amote ye no sabi mattress na ye kan ye de beto ewumu se waso wo mpade de beto aduane nyame adom momu wanti ene adwuma yi mu mpanyinfo mu wanti ya to mattress ni bi aye be presentation e de ama ye papa ne senti ye manager rest studio ha sei Awuraa Ransford Asare wa ha ye be kwa ne nchen na mi producer na Nabila Kantanka ene Spatus wa mu aginem na on behalf of Akoma 87.9 FM ene media general ai ye mpanyinfo nyina na mu na ya yesa presentation we ede ama ye papa na enei wono so sabio wanya mattress ede ni ti atoso na nachia wose eye ne ye nyina no etuo etimi atwa enne dey boss mpacho gina ni say ha yes na etuo etimi atwa nana bramu ye nana bila wo akire aha ehwaye aha yes eye nana gina but aha ye
enti abusuafo mo hwa yan e wo Facebook mo hwa yan e wo YouTube Modaroma matresi ena nyame adom onam ye mpanyimfo so ye general manager nie onam omo so ama yetimi apebie e de ama ye papa Osman se wono so nje na watimi ada na wada yie enti mi jemu ade ama manager na wono ankasa asibibi e de akyeretiefo ene ahwefo boss over to you. All right, thank you. Okay, ransom the work can in na ada your cancer so say sabe also don't koda and water say edu samre atisa what's sa agoro no one can we chair we say agoro no de say one kasa na otimo na hu say eye yan papa dia asem no betu yen ani mo no akoma mu nsam osu di hu dwuma ya kase aha de jese one famedu ha na odi bedu ha nkwan so dia jese yankase yebeye ne yakase yebeye nkuto dia yebetumi aye ama no ayefe anu ntia na megina media gina mpanefo nyina na ne akoma na afei akoma mu nsam kru ne titiri ene adwuma pa ane bre nyina foforo de won sem bedan yen a yanso yahwe ne yetumi eboya na ya dan matresi ade amayam papa ya ka kire ne se bre bia ode ne ho beka bia no Nyankopon enhyira no amen bre bia ode ne ho beka bia ne aka eseso no Nyankopon nankasa yemma no onfamma no na efensu ya kanso esisu se bre bia ode ne ho beka no odofo bia oyi sika na ayemmoa ade amayam papa no Nyankopon nhyira se oni pa akono so amen na nia oye bia no enkonkan na afoforo nso de wonde ba yetumi enya bi se adwumaku ade aboya ade aso Onyankopon ti ene ye dan matresi ade mayam papa onyame joba no nkonkro direbo amen amen boss ya da wase father min show eja Osman Wadaroma ya mareho sebio untimi enhu but you can have a feel of it me wo so wasum awuhu yes ai na ye be pese obeka bibi e de ache ahwefo ne atiefo ne Akoma FM adwuma mpanyefo tintintua maka edinkan aseda na muduma twede ampon Yankopon na to suminu muduma Akoma ne nua TV edwuafo nyina fiti ahyese bisi ewiye Yankopon onye mukase amen Yankopon onka mo ho amen onte na batanse wo mo so amen obonfo bia obache ne bohwe mo bia Yankopon twa agada mfinse ne so amen omema mu adwuma ne yakase amen ontra mo shiemu amen Yankopon ka mo ho amen bodi am yedam ase amen ne mba bia yinhyira ne asomdwe mfama mu munum asefo nyinara amen manuesi yada se papa nyame onhyira won so na onka wo ho oma woni won kwa na me wate oma won tena sese ya maye ye peni se ya wo de tena sese ya nyame ma won tena sese ya emfa emaye ne senti abusuafo me pacha na so we de ya yewe ti mum yewe na yenko boss mbacho betimi akoba daroma yada se papa se obebu aye ma ye presentation no enti aye bie phone lines na tum won so betimi abaso na won so kakra wa wo ka bia no Ode ato edwa 0243 114497 0243 114497 03224 98035 03224 98035 0243 114497 0243 114497. Okay, Peggy. Amembra we work akre. Era me da say. Ye papa e kase me ra ho pa, me ra ho. Because enifra wo hu. Se woni bi ntina afie a, de papa yi kan unfeeli. Me de me we experience 10 years. Enye bete. Me say sempo no da ye wo hu nyame o na wo bebutuo. Era nye bete. O kasa ne me ni atete ni suo because minim enna me wo bi wo ho no mo ase awafo no o se na yire ne ko enye ize saa ebi tu ye na wo se ba ko tena fie na wo ka ba ko no ho
na se mumie no nya na mani afra ba ko na nani afra o but wo oba no e wo se wani fra bi by force na no kunu tena fie. Okay obi aba homa no so hello good afternoon. Me pacho mo ya de adom pacho na so e mo pai boya me tiana na bila ne o ma mo ho ni bila me pacho ya je o so di ni ba bi akase free group e frame Boateng me pacho yenti mama mo ya de pa maki video se de miki to kutu ni independent crime on se mani bina ba no wa se kaini ku na ti honu na asemu atunwa mama let me join janu ama paperi to fasa ti ya jidi ti oba ji go benya ontosa on tantana ska honu die mama ono no na eji enti ka wo no fan bibi nyame suo mu ayi bi hwe mu de ezodo kongwa na okofo ba ma bi no ni ti o kuma no ya de pa nyame shira mu pa wai on shira nyina no ntwe mu kuma shiem de papa ne kan no ye me pa ya ma wlewo ya ni esendi di fast ebeba mo ho no na de o ya mu fa no ba bi mai me pa cho mate ye de betudwa pa ye betudwa na mo amu pese mo fa kuma pem ye das amen won kamo so hello good afternoon abusia for ya shamo de ya ye bi ana akan Akoma hello good afternoon Oba fe asugbi ga o me pa cho nka won so me pa ju ni abema kwa me mo ku azo na fe no original Nigeria the contractor papa kuchidam dodo me pa cho yeti first wadaruma the MTF what you hello abusuafo bi ana akan Akoma se de na me ka no na obepese wode kakra bi ebeso yasen wo adefefa ya ma ye papa yi number betimi ede okakra wa no afaso ketua bi enhwa kase bi anoso di ode bebe biara ye besom ni ada wase 0530 507 849 0530 507 849 0530 0530 507 849 edi ebeba no James Agbelevo Akoma FM James Agbelevo Akoma FM hello good afternoon oh hello ma ya ejao hello mpacho jina ye kakra na online nye hello me pacho ye tie online jina ye kakra bi maye ene na ko bi be bo MTF for charge no na se dia ba no mi ne ya o kati ya ma be tane tire a temu ki papa ya se mi ma me a fi twa mu nya me nko a bi ya to me ba na kwa me ye ne sa ba ku se ya ku wa ka different and her the man de ne ye me ya se wa o bet na ne hono se ne ni ba pa di kan ye no yo bet na ho do wa ye sa de no papa na ne be kan ho ate na ne be ka nya de ketu akọ ese wi ati nyina ya ho de nyina ne sa ye be no ya ho de nyina no ho eni wa ho de wo hin bi I mean kan ho men kan bebre no sense ya yeah that's papa hello good afternoon 0243114497 eno na be fresh so eno ne phone lines na ye bi no na hello good afternoon Good afternoon madam me ba cho di ni ba bi akase free kasa ni ba hu ni ebu akwa me pa cho ye tie o ya ba sire ya je bi ani wi asa ya chen ni sire o enti eni ano ma o se be ma o je bi to wa o ranko a no wa bo na bi anse ya me ye ti se mi ni mo bi a ni a me ben wo mo akasa busiam ba ma oba no na ni bi kan efira ye na ba ma uti ndi oba fa ne ho adine ba sini ko wura piem na yankopon a wo sadi oti ye na ade emra ma me no ani ne ko ye no ba ma so di efira o de ni plata no di ko wu oh ya ba sire mo ya me nya botire ni plata ye ya okay yeah dad hello good afternoon Iya bema Nigeria ni masama sumo kuchi. Okay, mpacho yeti. Biona make na se ya mission of Nepal. Ade.
ne line no ne baby a wo be so ka asam ne kono so man kasa o ye pa mo cha ye kan ya bi ana akoma se de na me ka no na wo pese wo de bibi kakra bi eso ya sen wo dwumadi a ye di ama ye papa yi a ye sere wo ubetimi e de afa number yi so 0530 0507 849 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 edi ebeba no eye James Agbelevo Akoma FM James Agbelevo Akoma FM ubetimi do de enso aba ye beda wase ewo kwan sonko so hello good afternoon Fafe MCMT fana number se bekasana nko machine na nko be school ye Nigeria de na make na se ya ni bi no ya change Ferrari o Fafe eme ye ni ni kwa wi Ghana brabo ene da se so ye ni no tuna na mi ti be bi je mo so je ta wi a bi sa bi ya fona me se emi Ferrari ni se bi to ja so be na bi de pa menim de enti ana asem no ntimi nkansi na line na drop isa hello good afternoon Peggy wadaroma yenkwe era de na meka no me se ya mami me ya se okoye but etori bia wa ne enya betel sa o obisa no senti enkosi da ban na me kuni ne ho beto no me senti na asofofo bebrebe omagya isa kabidi mechi no eda ne du na wo ware a wo se kan wa asem sanka ya for better for worse Debi ene do mo nya ni sa okay into wasika wasem wa wo ka wasem na se bre ni du na wo kwa wonsem a wo ka ye ne da ni du no kwa yi anu onyankopon so because asofofo bebre akashi ya no anenso ye kwa ye nya no se de o musika ye no na nkade na aba bebie motifie du nkwala nson ma me wagya papa yi mu ho na wo china bi uko nyame nto ne safre na wo ma no baka se me ni papa yi na wo ye debi na so nya ono a me si me wo experience 10 years era eni fra nya yare bia e wo so obi a wehima na even wo tamfo mpoda enye bete edru se ye papa ita na me kan o masa ye yona bibia no a wo ye ne fe wo so ne bonkwa ye ne se wo be ma na hwefom wo wani na wo hu ade na wo che ne kwa no o se da bi nya saa because o feel say na nko wani na ode na ntanka nya wo na wo be kire ne kwan no ma ye yona wo ye we ma na wo se da bi wo de we kwa kwa ma na wo se adwane na adwo nso mo so se adwo because so ka se kom de no wo de dan na bantem eye nte se de aduane no enye hye omo ha adwene ankasa enti ni franya ade bi wo se wo wehima wo tamfo mpo enti ebe se tiefo se de o kan no ya ma de sere ya ye pem nshanka Akoma FM any management fo nyina yakobo ya management amane ohun se adwene eno wo se era yankeka mom ni yankotombra ndi se tiefo aka Akoma na kakra bi a wo pese o de support ye no numbers a wo de tudwa no omunya yadom ni yankeka mom na bebia ye yiska ni free no yemfa kwankwankwo hye honom Peggy me das inti number no 0530 507 849 0530 507 849 0530 507 849 sa number we and also betimi de otaku sempo adama e de afaso wo sende a edin ebeba na wa confirm no James Agbelevo Akoma FM James Agbelevo Akoma FM na yentua so enfenfri o hello good afternoon hello number sabet mi afresi so na won so aba edwumadi ni so 0243114497 0243114497 032249835 032249835 0243114497 03224114497 032249835 emsa line mu enche danyewe hello good afternoon
Hello, good afternoon. Good afternoon. Me pa chodi ni baby akasefi. Me pa chodi ni Christian kasefi ni family. Me pa chodi yenti o. Me pa chodi Akoma na mama na tiho. Ewe na kwa papa nisi grandson. Me mama yare 9 years na nisi ai. Ewe so me mama yekeche. Na betra hwe me mama na sada kope. Na betra fofi abridge bank grandson. Na mo ebeye emi seju na mo sana mama yare. Elele metina be me ho ma ba he. Na ahana me wo me tubi ntene nesa. Bibia na eni se. Elam chen kombine se ko won kan ebe ye jana ma be ba ho ya je. Mama na se na ko pini sham pa ke. Amen. Metina mo se ya me se. Ya mo sham me ma pa ma. Yeah, that's it. Hello, good afternoon. Oh, too bad. Nyankopon ya aduma hia me menda wo Prempa Assembly Hall. Akoma Healthy Child Fair, dwumade ne de ebremo. Akoma FM mpanyimfo ya dwene emofra ne nso ho bi. Da bia ya health screening na ye mpanyimfo, na momra ne ye screening mamo. Momra ne ye screening mamo. Da bia momra mpanyimfo, momra papafo maamefo, da bi. We de asemo de ye ne mawie. Sesie ya ye kasa de ye nkoda no. Emprempre ya de ye nkoda no. Ye be ye fofra na ye ya mamo nso. Nti nkoda no na sesie de omo ho adwen abesi ye ntiri mu ayeye saa dwumade ehwonko we ede amomo na enya Akoma FM fo nko na ye ne konfano chi abanya resabia no na fe Pediatric Society of Ghana Ashanti branch na aka abomu aye di saa dwumade we ne senti yesemo mfa nkoda no mra akoda ya wo ne nne edikosi akoda wanya mfishia edu enum na ye hwe omapomude ho nsem nyame ya adoma memende di animi eye free ye nje hwe ye be hwe wo mo eye waso wo mani wo mo minim na afi wo mo asum na bibi omohwini mu nyina aka ho na ya hwe ede amawo na bibi a wose ye bia no adokotafo no so atimi aye ne kama pa ede amawo mo general health check-up nso ye beye ede amawo mo psychiatric examination na afi nutritional assessment nso ebe koso ne senti de hia ne sa odo ba no ebe ba fa oba ne bra wanya de wo ya wunya adaje mesra wo gya ye ne ko gya ye fra ne ko memende di ani memenda we nko wankwa yi a enye hwe memenda we ye di ani 21st eno nko wankwa yi a hwe ni ho ebesi enti mesra bra na wankwa yi wiase e ma na wi ye bra ne fa oba ne bra da bia de health screening no akwaje akonwa ne a check u BP ne a check u wei u wi atipa no asore no akoda ya ma wadru no akotena fie no adidi no ada akora ne nso e da be na oba enya ligidigidi na akora ne nam ho awose ye na de wasa me de me ba ne ko check up da be no aye bi da be na waye bia ma akora ne da wo de da bia wo sole na wo ko me ko check up me ko review me ko ha akora no fa ne ko bi da tini ya mo akonya so de fa ne bra ya fa ne ho ka ye se bra ne ye nhwe na no so fa ne ma fa ne bra na ye nhwe na bibia anya kama pa enti nyame ya adma ye memenda anopa no nwotwe e wo Prempa Assembly Hall omoba ebe sa momo di agro ye be face painting ye be train ride bouncy castle ye be ye nyina bi amomo so ani age nsa akra ne de omunya be pie bia na mo pa agro nso aka ho tini nyina ya hyehye ne kama pa se omo somra na ye hwe omapo muden no na ye sanso amomo adi agro awofo no so ye nja mumu nyame ya adom na mo do mo ba ebe sanso acheke mu BP ene ayimu sugar levels nyina so adi amamoa eno nso eka dwumadie no ho na nyame ya adom a mesi e memenda a edi anim ya Prempa Assembly Hall anopa na wotwe ena ye bedi sa dwumadie no kosi se ye be hwa akoda wotwato edi awie no ye mpon dwumadie no kemefo aso yasen Unicham Ghana group aso yasen omo na akofa eye logs aba adwaman so Live Long Nutrition and Diet Clinic for aso yasen St. Ben Jewelry aso yasen Matadai Hospital Afei Aspi Pharmaceuticals omonso aso yasen Cherished Blossoms International School e wotrede e ben White House omonso aso yasen e wodwumade kese ayedi emu ne senti nyame ya adoma memenda yesebra na Akoma FM fo Pediatric Society of Ghana konfano cha bayar sabia ya ka bomu na yeye Akoma Healthy Child Fair wonso ma aba ne menya mu chefa na ye nyina ye nka mum na dwumade no enye sonko enye krabehwe Akoma FM de yese woda yakoma so ne senti ye dwene ho ye nyina we so na ye nje abofo nkrato ye basisia
Kala na ne wo mu no. Yellow umbe. Na kokon kakra. Ensu. Na green. Okay, you Na down also jeans black. Jeans black. Na de trousers and asenika. Patch your trousers. Okay. Na mpaboa. Abuchi die no bi. Color na brown. And also ye brown color. Okay. Now, woman for chain. Rosary no, and also be done home. Okay. E pa mo cho munyi pokua number na nkasa nka ho maye. Mo pokua number na emfa enka ho na ye mbobọ no so ha. Na bibia so enko nkan. Na wadaroma hwe camera nim. Na eka bibi kire etiefo ne ahwefo. Hwa ha. Ba bia bra ni gina no. Ha, ti hwe wo. Hwe ni sei. Me ba cho nyi di bia he. Na eka bibi kire etiefo ene ahwefo mo ehwe ye. Na awie yi. Ye nyina ye mo na ye hu blessing. Atiefo pamo cheo mesramo babia mo se me ba ko jo bless se bia munyine mami mesramo me hu ne me kampo me sada me sayem ko to jogu fom awo ya wa uti ma se mi awo ba ta be ma mpo be hu mesramo ba ma hu me ba ko jo bless bia munyine nchira mesramo pamo cheo ba hwe na ache Mama mwampo. Mintimi mpo no misiyo mpo no medidi. Misramo ala, misramo. Momo ame wate. Ame bani ila ya che. Enya miya na miyo no. Ye nyina ya boto ewo fie ha. Na emu oya Boateng Ubewu akoda tete no amana nya mfihia du miensa 13 good years na ubesuma no enye dan ne de di kan ya wo suma no wose wata asuma no okobi a wo ba ene se na ano wose ya de enti no nofo ya ne ya oje ne ho ba bia enje ene se wose blessing enko no nko di dwamre no se be obetimi anu wa bibia ma nkoda no wadie ena na asemuni na asemuni mi hu yanka de abusuafo obia ni ho nya no adru ka wonfa ne nofo ye ne ja enkoto na ade na hwe ye pa mo chew e mu sa na watwemienu ache nenso emfato hu nti ana mo prison ni ne wura ho empanyi so aka to wasa achia emui esna kasa bebuo nyina ade ye pa mo chew ba bia blessing wo bia wo de wo nipa kora wa kidnap no se wa ye ne da yo se mpo wo twemo na wa hu ba bia ofa ye na yede wa koyera mpa yesremo ba bia wo biara mu release ene twen na yemra na phone lines no yensa mfa ntudwa na chese yemfa course no ba komienu bi na yemfa adwumadie no nyina emfamra na wiye na pese ufiri akomapem eche yem bibi kakra ma ye de eto se de pegi kan ye ne de kwoto ba bi efa no na bibi etimi kon kan yesremo number obetimi di afa so no 0530 507849 0530 507849 di ebeba no James Agbelevo Akoma FM James Agbelevo Akoma FM na ye sorry dear na ye de aseda PSA ebema ye producers Nana Bila Kantanka ena face party schedule sa akode omo ada romanti na da bia ebetna hadum yenum pemu eni kosi no me so omo ahye adwuma no amaya ye ntimi metna ha ne senti yesi ye do mo asinyame onhire mo pa afa streaming ho no so Beluchi ena afa na yawo omo so ada roma no mo de yenko Facebook live ena afa onua TV so ema won so onya bi ehwe ye yeda mo ase mo te peginka awiei se wono so ede ne kakrawa ede eto edwa wono so de ne de by pa obechechie mu won se pegi kan ye no na asi obi de so nipa ne frɛ ya basobɔ ene ode ema pegi na je se wono so de akɔso yi no watibi ho asabi o wɔkyerɛ mu se emu oya pa enye asem ketwa na awiei ye sorry na first case ne de no mesrɛ mu yansan enhwɛ ho biem first case no de ne bayira no blessing ajay kwajo blessing 13 years yesi wo pie no wo hye kente material yibi ena fe jeans trousers black na ne ma babo so hye no eye brown yesra wo ni etwa ne so ba biara wo de frey ye production line we say oh how bi wa mane bi
na opese oba ha no ma free production line we sa number we aso na wo blessing na obetimi afre na baby obi ani abeje no ama na wo fo nsa aka no 0530 507849 ofra ye beba na baby obi abeje no anase wo de from ame o mame so number no mo fa eno so to screen so na number akoda ni pie na ekuta no mobile phone na ekuta no no 0547 0547 733440 0547 733440 ye nyina ye mwa ne mfrefre bi na se bi nipa a waje akra na hye baabi no wonja no na akra no so entimi emeka na wofo ensa ye gina we so na ye de ne akoma mu nsam dwumadi ye de somo no ye de ni nyina aba no ewie ye mi a metena adwam edi dwumadi ho chia memedin Akua Ofosuhemaa Boateng me se frem Awuraa mejo so metena mu edema me sister panyin Beaches Pio Gabra anti bi baby a wo bia yesinya me onka ne ho na de wo ye bia so enye nhira ene enkunimdie nyankropo ya adom a ochina nso ye besan so ahia ewo ebrekro ye mu wo Akoma 87.9 FM so sanso ena abesan hwe yen ewo Onua TV enso so na me sorry no me fast da PSA Emma Glam Bitina na daroma ena osiesie manim Emma me de ebetna afidie eso se wo ya yefro wo ya badin to wo kwa yie na wo pe obi ama na ye makeup kama pa ama wo no makeup for Glam Bitina ena de ama wo frɛ no na obajo bibi ketuwa bi na wasiesie ho kama pa ama wo kuma se ba bia wo bia no ono na makeup Akoma FM 0544 466 280 0544 466 280 ye brana so sports for no air to aso ya mamwa ha